0530 507 849. Obi pia otie mi bia kakra obia obia bombode na omo the time bia to so say within time say so when yes kana me anya ne surgery na obehwe na this radio mu ediaba na woye muhim ne maame operation no ayekoye ewo India no akoda no wanya hole in heart ya moa no na ya ngene nkwansi ho a anhwe ya yam de yam pese ye bete no eno ena ye bete ne sent yesremo ketua bia ensa monfa ka ho na nyankropon ya dom a next week yenye presentation no emfa ema no sebe yom betimi atu o manamon akopie mu akoye surgery no ede ama muhib na ye besre se o wo ketua bia o pese o de dom ye eboa ye ema ye ni suade hu ne pese ye gi akoda yi nkwa edi si ho ma no no ebemu a yesre numbers abetimi dia faso no momo line no eye 0530 0530 507 849 0530 507 849. Edi ebeba no eye James Agbelevo Akoma FM esoso 0530 507 849. James Agbelevo Akoma FM. Mwadaroma monya yemwa na yenje akoda mobon Nsem hib ne nkwa emfansi wo ema omaiga na nyina enni ne so mfaso da chibi abusiafo yenko yanim na yekọ yanim dia yemfo aseda emfama aboafo enedai wo mo aso yasen wo mo aso yasen ama ya di dwumadie no so mompani aka to se dia yaso na battery ehunu dwamu no ne ho na sanso na wi ase mpanyifo aka sabi mpredua ase yese baifo ba ena nani ensade baifo ba na nani ensade sabi mpredua ase yeso de be ye nukura ye hu bi da na yakoye ne ma ne senti yesre wo mo aboa ye no mo so yase no ye ni gi won ho wo mo da yakoma so pa se de wo yetiefo ene yahwefo mo so mo da yakoma so no ne senti yemfa seda emfa emomo grow fine wo mo aso yasen wo se yanka ncho se ne se wote wo na onsa ayetitiriti wo na ayetitiriti ya wo se na police ya cheme ananse no onye police yo ananse no ananse ya cheme ananse ya mi sei ananse nye police ananse wonye sojani no wachew eye stroke yade na elbo won kaye the senti wadaroma tutu ho na mon 10 na kope grow fine mojaduro ni bi enom na sa ha we nyina no enyi emfamfiri wo so na aka ho bi amwapamude ho nsem SCP esita eno achi eno waso sori anopa na wo honam ye wo ya waposo nyina ye wo ya de ohia eye grow fine mojaduro oba ugu nsa emmeye no so waduro papa me kanfo ede ama wo no eye grow fine na bibia so atimi akonkan wo a menses ne so no emma kra waso a wuntwa abra na ja se wo de kosi ankosi koda eye yade pe grow fine mojaduro ni binom na sa menses ni nyina mojafi ni nyina mesen kona ho ento nya sa de boaboa no obehu ana ya fibroid na cha se operation ekobem grow fine wo ho no ma mentwen ema yenkoye wo operation ne santi adupai enye na kra ewo mmia ya hodo a yetonton nro na opedodo atudi a obekọ misty herbal o kejetia embrom happy dank herbal ewo kejetia embrom smart herbal ewo oboase ne santi kopebito ewo ho se open ba kondodo mu okwa no ma ubenya bi ato na wo penchiremu biara ebromi de iso de a na wafre empanyinfo a wo ye dream ewo 0244 596 532 0244 596 532 grow fine herbal tonic was say makes you fine and would you grow fine no ebeboa na wonso ho ayefe pa a enye asem ketua ebusiafo enefia day yes ye easy friday ti enne topic for discussion no yegusa seso edan ne bema oba wote ho abaya a wadru na ware mfie pen so na waso ono de aware na wonkoware empena no so awo ayibese awo bema one ne ti awo mo etu anamo akwa aware mu kurampa wo so wasa pe side chick na obi kura bebu sasa side chick ne kurampo na ne de
side check no wo de fa bra twi mu a wa hwe sem nim se check de enka ya akokoba na eba ne sei e na side ya sa be kan we sei ne e da nipa so yi enti yesi ye bisa se sa ensem a ekoso se oba bia fa acho no wo so se me de eyi me nwale sesi e me pese me ye side check me pese me ye mistress eno na ye bisa se adenti na wo se basa de na mamma ni binya sa akukuduro no e di tu sa na mo no so no de baby a wadru na awakọ no de e ye side check nko a won te ka se bia a side check se wo ye side check no na wo se ye ka ne sa no a e ye be ma warefo e na wafa na yire chi e no woni abaya bi hyehyehye ho sa abaya no ne ye fe ne side check no se me kan wo ye ma cho sa abaya no ono ne ye fe ne side check no na nya asem ne yenka na nka din we kura mpo fa cho ho so de ye de eno ne ye besi hu nkonwa na ya digest nsem no yakọ ase deep ne yakọhwehwemu ye bekọ ahoma ne so ye ne mpanyifo onimu de wo mo akọ nsem ne mu bi pen ana se wafa sa akwan mu bi e bi pen ye no mu nyina betwetwe nkomo ne yabuso mo se adan ti na se si ye wo so onde onware obeye side check e na afa nso obi a wakom wafiri no so ye busa ne se die ne sachira no obi yire bebo no ana sa die e na menne wo so wafa Christ na me panel members ne beba na mo betena se na ya hwe nsem ni mu enti na mafidie ne na ha tie Akoma 87.9 yesan so dam ye bia tum e wo Onua TV eno so wo hwe ebra ne so bebe telephone lines no na so wabam esan se dwumadie no ye ne wa na edie woni ho aye ni ho tie bia na won so wo de wadwenkyere e de aba na nkomo no aye de aye fe aye nika ne se anti Peggy atena se Peggy regular panelist wa Akoma FM Akoma mu Nsem eso Peggy ma Erekua mechi so apom onya meguso hwe ye da Yesu ase ye won akwa abasoso ye nua ti ata number 3 na 4 ne wa he ai okay ene de 4 ne ti akonwa kese ne so sa emu wo hye papa ho enye easy ai me hu dwa me se anti wo hye 41 o wo so hye 37 I just say shoe ne fit me I just produce our pillars on fa me na bi ti ro on fa ma hye ni mu na pa bo ane nko obeye ni ye me da say na me ti ye de bekwa kugu sa pepepe Peggy you be buza say side check no say na hu no ya ka wona mami say ya busa ya ka side check krampa won ti ase mu no ti ase say ka o de batwi mu dia eye akokọ akokọ ba wo gina ne maame nche like akokọ ba wo gina ne maame nche sa side ye on chemu ana mebo ha nti checks so ya akokọ ba enti nka ye ka na akokọ ba wo gina ne maame nche mu sa na me de nka beti ase ana nche mfufuro ho biem me so sa na meti ase si ye de we ye twi brofo ai ya brofo na sure brofo na ye de betwi no enti ya akokọ ba wo gina ne maame nche side checks ne ye se ne so ma ya na no mo pe ne se ne bibi hye ho no nye oba bi mu be ma hye ho ana oh era yes me na me bisa wo on say ene ma ya no yes se be ma kura won ware ye e be se wo mo pa o so wo mpe open married man okay adan ye mo na ye responsible enti se wunya gitum na wo ne sa be ma ware fo ni tu ana mo wa ba ye ne side check because ne madam wo fie okay ti ase kire no okay so waji atum yes so wo ne be ma warefo ebetu ana mo ene o mate wo be twempna o mate ase me na say akokọ ba wo gina ne maame nche oha sa wo eno ye twi brofo no de ye yankasa ye de ayete ase okay ba ye komu a sa na kire okay ti den na ususu se amen nei e maaya ni bia fatu mo se omo de omo pesai check na omo mpe be ma onware erekua me dase me madwene mu die ensese obanko abetena enti the fear of being alone no ende onya bi obi maaye enti se me nko ametena die ende ne waware ba e wo se me ne ye eno ne ade titiri a ema bebre ye den ekọ into side check issues no ena ebiem so yesikasem ekom eni brenti e wo se okokotalo ho saa evi se ohwe asika ofa nana bila wo de be mani se su a
married man nim say ade a me kwakon say pagya maso be yeshi nti ho no wote ne boom 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 e de ma wo se de nko awo de de be ma wo nti eye dan ya obakwakwakwafa because when tiana sa wo yere ti a ana ye pagya wani magu ase nti akoye se wo ye side chick you enjoy more eye luck ebi ntua kra sa wo hu kra nenie ebi ntua kra sa ai enye married men ni nyina omo ne maya na etwempana na netua ebi ntua kra ana bi ti mu odwen papa ti me da bia meka me se obompa ye se nyame se omma obema ne nsamogo wobetimi anya sikani a wo sika pa but se ne nsamongo a wonya adoye a omma da bia ho be kire enso ne ni so ni pass mess woni ni poor benten ne nam enso na ho kire nye era na wontua na o baba be fa no na de nti na wo ko fa yi omo ya omo se enkwan se wo ye nkwan wontimi ni nkate nkwan saa throughout ti o se o mo de light to fem ebi won ma na o de abenkwan kakra be fem ti ase fie na ye afono no ti wo twa no kakra bi aba asemo se ne ka se wo busa me ma na reasons bi o mo de ma wono no na se o mpeso mche so ye fu aye garden tie na se garden ye gusu nsuo eno ba ye bi o garden mu bi ye gusu nsuo afu ne ye gusu nsuo garden mu de ye gusu nsuo enti se wa baba be fa me ameme ye garden na ade na wo gusu nsuo e wo so gusu nsuo to me no the fear of being alone and a monetary issue enti na mama bebre e ko side chick mu no basa me ye side chick na wontumi enye asede a esene de ebi a be ma ono nko woni yire be ye de there's no need say wasa many wotena ena meto na minya bia obi ama me se me pe na me ni boyfriend na a married man ba obeti ase kama wo ho dachi bia wo ware no bi di bi ye wa era ebe ye wo de esisi an se ye komo a ye nwene saa oba bie ni wono mo a instantly be ma na esi ne pe no odwen se efre bibi kama unless owramu wi a na nsunsuanso no sha sese eba ansa na wadwene kama ho eya asem papa pegi wo de fa ba ko twimi enkomra na enkomo no aye hit obi kase hit aye hit pa anya asem ketwa na ensem we no odwene ho kwa akira eye bibie wo ho sa wo wa hunu ne ka afa obi tie akira no afa wutirim ka era mama nto medo na counselor ba okay ono no ba obaba bedom ama yetimu yi okay mama mfa nko pie Caristic Ventures asueye oye womo a omoye Zahara inupa aba edwaso o se bema se ohunam edodo obesore na ohunam aye bogo asese bi yetietia woso onya domat uye nipa nanso ohunam nyina etwetwen media meka me se arechiche wo ho ye nya free enipa ho enti se wo yire no oba wo nchen na wontimi enwo bre no wontimi enya wasade se bema ene wonwu ye nanso bema awudi a ene na wo se esie wo animu no so e kame akoye se wo so enhyeda enni mfaso bema wonya oba a e wo se wotimi wo bre no kontus agwambia ne misi wonya tu na mema nyina ede wo gina agoprama no so wona wudi won anim kan misi se yare bi ama bema no aye bete a ko omo aso ye kope omo nupa ni bi enom anase yare bi ama honam dua no eno no edi apinisi akọ Caristic Ventures aso ye omo wo okanshi drug lane okọ hono mo a obenya omo nupa ni bi ato anase omamu ha chemical shop bia anase pharmacy shop bia no okọ omo aso ye a obenya bi ato ubetumi so afro mo ahoma yi so 0246 348334 anase 0248 569335 era meda se papa eye pegi ena mote ne nka waton eniema ediama ye besaba ye ntonwe egusu a aboafo no maso ye mu no ye bebo wona jaton de ho dawro na aka ho bi ama won so watimi anya ne mapato na wantu sika amfa engu ye gusu a ye di nkomo ya ya maame ya de nyina Reverend Insura Edu Jemfi wa bepiemu ewa ha wo ye trained counselor sanso eye musician mommy me pa che wie ma ha
we dey your berra say wo hu ne say wo nhia meda maye hoho ai matine mama ti anti bi ni ho a mitimi hwe na chiama no ebusu nyina ho ye de da yesu ase we dey obeto so na ye di nkomo bi na ye hwe side check ho nsem na asem weda bamaso a ye bobo ho no ye bisa se adan ti na mani bi age atum na wafa to won ho so se omo ebeye side check hwefo nyina nso akwaba na me hyase no me banana me dwendwene ho na me yese na side chick igura no eno no where the na yede one at the buy na I went online to check one or two steps okay ni nyina ni nkyeremo no aye me kind of fun massage mu shi or say a side chick is a woman who carries on a romantic or a sexual relationship with someone who is already in a committed relationship. And you know, the definition is interesting because you know that you are not alone with the person. Now, dear, a manipa, also the word side chick, you know, you are a side chick, and I would want to politely. My person, me who said you mean chemu, but we offended this one man how you see sir. I would say, sir, it's an upgrade of prostitution. Wow. It's an upgrade of prostitution because when you look through within your thoughts what you see people do, what you hear them do, most of side chicks normal sudie for sex. Either say bemano and but mostly which beman the man because a man is side cock the man is side chick. And you know, which means the own yano in that committed relationship, you know, and obenya the side of the another side of his life, which makes you a person or related to, but in a that's a purposeful relationship. You know, he comes there with, and now baby some men maybe I say dear Tina or side chick and I say war gardener. I mean, Obebusa also maybe I say Bema dear, I dear Bakofuno, and I say I may also Bema, you know, that's the kind of explanation, you know. The Mekana so one say the match and I see yes, the Messi actually you should be able to understand me say it's an upgraded kind of prostitution. But who bet to me? Not just say, Metawasia, Sabi obey Sibran and Naya Fran and Toma. Yeah, your Fran and Toma. Now one will say, I didn't say, Prostitution upgrade abemudi na say mama ye kese pa o. Mommy a be craft friend and not be friend who copy. To one will say, Edino Obia friend said your dear to feel good and accepted. Upgrade to feel accepted in the society. One will say, you can't say Ghana a Christopher mind. So the general sense of it, you know, many people no belonging to the church to gain the societal acceptance because that is the culture we have created. To feel accepted. Yes. But what did they make? It's the piano, be to defend my self-image, to feel good, and also to feel accepted in my society. And the one who said, "The piano me kase challenger me wo wiasia me be hunu yeno." The piano would want to stress on it. I me say the piano be can want some self. Wo. One kasa woni pedua. Yes, one kasa wo hono. And we are brought up in a society say ya tete wo efie mu a to always look on another person for acceptance and I say to feel okay. But ye kasa ye develop your self image, you know, to really have confidence in ourselves to know say I come first before everybody. Because I am me. Yeah, dear, the please Boateng. Please people. The amount for become a Boateng and Ayeshe. And now, one into yourself for no one kasa which a young me to her question.
you see dear mini biano dear mini biano mean to me from yes I can't give you what I don't have, neither can I take you to where I have not been to. Into whatever that has molded me, I dear bia ama me ma be me no and who nim dear na me share what you say it is a minimum mean to me can Debbie ain't no I will say you pay attention to yourself. And most of the ladies no insecurities and the dear ko rasa to be away one na sha say free fee okay na if you know I sha say na ya woni pato abusuam sebi bi kra na see ye sebi tafrache say rape kra na ba see ye na nyinsa pie mu wonim nipa kro na abofra na ba ye kra obeto abusuam yen society will tell you say nipa na wo be wo enti no though say it has its psychological trauma nipa no go through wabra o nyine no so when timi anye healed through counseling both spiritually and physically best stay with him because what I would also want to a little bit educate rape so be rape obia there's a pause bia o ma wo nipadua wo shebre ni nya na wa block it sa pause no enti no you always go back to reflect on it instead of moving forward sir enti no sana rape tie san say okra no na nanu nye de wo ye no hono enti ne de bia no reflect on the pain the hurt adwene ne kai no say adie we eda say efia da wia adase adie we si enti de bia no bibi prepe kakra bi pe na nipa ho na adwene no I call back to remember what is really giving me a trauma enti no say you pay attention to self nipa be hunu say me nyine no yes ma be hunu ne ma bi wo fie but me nyine no say na me pese me be ye me ye hwan me daachi ye de na me pe nyoma be na me ya ma nigye nipa be na wo me nchen ama nigye na chese wo se wo ho ase enti ai ti won say me sha say free baby ne de akowie baby okay I don't just want to introduce to be judge and say ye bu nkofo aten enti ye sha say free baby say de be nipa beti de ye ka no ase enti nipa no enyini no ano won say me free enter me free na mo 13 years wow na bisa say die enti na mabra bo ansen me hunu me hontem okay enti me hunu say adamfo a mefa adamfo a me wo control over that friend enya de ono no wo control over you control over me a obema matimi aye de mempe okay enti sa de wo de kwa adwendwene mu a ende bia me ka kire me masa mu ko school no enkofa obi me nka se control say manipulative but control say wonim say madamfo we de o ka asem kire me na mani nyi wa metimi aka bia kire what you say ye sha adwenkro enye obi o ma me feel so ye nipa mu say me ye inferior or no de superior you know bibia no o pese o che me say sa atmosphere na emwa okay enti won say sa insecurities no na de ba ti ye nyini wo fie me no say sabi say ya nwanto ena na eje fie a o ma ware a obo say wo nyini no say e be a single mother na raise you a na say she's also coming from a background of hurt and no na de betete men are scam men to say because of her men experience. will show you pepper they will stain your white say and no na ma men no ye informed that is why they be ameka say oh your bar you see our society is not in favor of women yes society in favor women and you know you can't afford to be against yourself and a man say they be a problem no say we have been against ourselves. Now, why this issue of side chick? It means I would don't need pano chain. Why is it that you know, say, be a first hand woman and you want to be a second hand when they are first people? I just don't want to understand. What did they mention? I say, your second hand near me, I yet to you can't force you walk, a genie way, it's no more force near man, papa. 18 pano, what part, Yanemono, the brand said, dear. Second hand still second hand na papa because sana yanyini on the side doing the best sano won't me nyan anka ba ne say na dia broni ya dia what ne ball aso atade obi asha yes say be wa ba kwakoto a brand new dress for 50 cedis na when him say homete say utumi koto for so 100 cedis no correct e bi so 100 but one who say ya dwene nintin am men discredit
force but yeah the analysis and as fato actually ade one who say adentina ade a obi nhye da maninje say eye me first person na me hye na menya adwene say de Peggy ashe esi and don't forget to say whatever I'm wearing carries my spirit. Sure. Okay. Into your move your problems and main person beko. Main person beko sa angle no. When we say tia dear shemi, say me ye na me de mawa. Okay. You are wearing me. Whatever spirit I wore this with. Ebeba also. What did you mention? No, ye no, yem pay sa attention no say me wo sombo we a full human being. We na what no a ye adwuma, unia wen so de ye adwuma. Enti ye nyina no ye bobra no say enti hwe wo de ye. Enti God wadwene, God wakoma, na God wo nipadua. Enti so obi bo adwaman a, ono ane nipadi na Bible bone bia ye bone. Yes. Say enti na Bible no stress say so obi bo adwaman a ono ane ni padia no wo say eno wo say no yaka bia ye nyina ye bia ye nyina ye but saade no kwado say say we ti wo say wo physical appearance no changes e dey enti na one young girl wo fi oni teenager wo fi na o start say one mema ada no one difference when we say obi kan wo share wrong sperms ya wo say sperms you wrong one oh yes he counselor. One would say, my experience that. Okay. Say, I mean, I had a counselor or a client whose first encounter with 2 to 2 just said, hey, started Johnson. I mean, these are spiritual things. I don't want to go into that. But Metra will say, you see, let's not go there. I was here for common or there. You go so I to common na topic I can wasam no you busa say adentina e ma bia gia tumu na o ma fa to o mo so say o mo de o mo ebeye side chick ne senti nipa ogusu a wo kasa ye tie nkomo dey Reverend Insra Edu Jemfi wo ye trained counselor wo sanso musician Peggy so e wa hanom no so ai ebre no bemu a ono so bebem no abeka ne de ntimi hu se ma meka nyina wo jeje ho bo de ano to ye baba bejo so submission wo ho na won so de aba na tiefo ne abefo so enyamu enchiremu nti mama wadaro mato aso ma ye enti won say ye nyini no da ho no wo see pay attention to self. Okay. Titeba akola no wanyini ne self image to saying ye krom ha o ba na akola ne nyini na na so hye dodo obaye. But that's a leader. Okay. Leader now person oh say why do we all want to be the same? I didn't snap say nyina ye pe. Nya me ye wo wiase no. Last week me catch auntie me say we are uniquely unique and differently different to make this world beautiful. Into where you pure melancholy, where you choleric, where you way just say you know nyina no na wiase na ye fefefe and Peggy ye come me so me ye we kakra enti ye hia because say me nim say Peggy nti say me nti no me try say me so me te Peggy ase what is e ma ye wiase ne ye fe e ye den so life is sweet when we are with the sweet people. What you say and sweet people are people who know themselves, who understands themselves. Oma obi ba ne nchen ya on feel say bibia o wonti no ni person no a different the time yentimi nkanasem enti na wo se ni pahwe ye no wan mu obi a ni mutia san say table no betimi adane enti wo self image no enti wan wo say di kindness start free wo maame no a sabi under it may be extreme or extreme circumstances nyin san aba no wa fa fro na wie no edi adwene ne ba wo so na nipa hu no say bi life is beautiful and sometimes bad things happen to good people. Sure. And you know being a person be better no but near mesia susuma nin take you over you but what did they mean mama me obi say na sasa abre no so ya na nya omo pe say obema saa ensem no ebu nkama fa ne so a situation na wa find itself in no because a ba saa no e bia nyinsa ne ba ye krampo na busua krapo no be ma ne kra so ansa anye one who say wa kan sisem Matia wo kan si o Matia wo kan si but one who say society no ye Boateng dodo eno ne asem no e ho na me ka ba
one who say enti de bia no you check your motive when placing expectation on the other person. Okay. Sa akonya wuti. Na so mbeti ase de. Me say akonya wuti. Meti yellow, wuti red. Ntumi ni red mu nkomo. Wa bra meti yellow. Until some akot now. I try say me host two program. Na me hunu said ye siaka nafa. Said ye heat ye wa akonya no so. Ambiance bi e wo ho. Ani niema bi e wo ho. Ansana metimi defend sa chain. Okay. So I say Azuma Nelson. On to me fan a belt no and man a baby. This would the banner defend title. What you say? Ain't nipa ye no. Oh say yeah we are from a society. Ye nya dwini bi say ye nyina na wo say ye to certain lie bi. Yes say bi obi aniwa obe owo wiase a odwini say mapra bo nko yie. Na make niema sisi. To da obetimi anam hodi me mpa me ho say but niema bi to me too. Wabra unka bi nhemu what there na sanya manisia e ma wabra bo nsi e bia bra bo stop it but obobra no but abrabo na si e si wo ho sansa na dwene no it has ceased to work we're giving up so some are living and others are also existing did you existing because of challenge no a onhunu say no matter what I can still live my life the CBR no I shouldn't destroy my life san say mingu ya wo de yi faith to nchen yi religion to nchen oh na hunu say abrabo no kra no say wo to certain life bi aniema koyie ma and sakra ne de megidi abem what the mention na say it is a me to sa line we kra no kra de niema ba but enen no hu say society no a breaki first no na obaye me ba unifia betimi abono se de me pebia nya se me bono se me tano ba me correct no wabra wadin semoni san say I see my neighbors my sister enti ye kofie bia mu akwura mu fofra ukochiachia e di enchia na kire say me ni wa mu betimi ahwemechi ade bia ya me dia bia mu betimi afa ato yi sa na kire what you say but enne no entisa say bi wa wu ni blood brother kra no ene sister kra no suspect wom san na no asemmenti but when we say na no kra free school about woman aduane ko che say eno kra ya asem san say niema bi aye bibi nti no and we can't blame ourselves if we are saying economy ya metu ni say but we can make the world better okay wabra ye nya adwenya kame aso wom adwene emutie adwene etunim de so adwene etumitena se ho say me important into me I must be the right person for right people into no I relate with people not because of who they are I relate with people because of who I am said ye me metie into no mem sansa me de me ye kania ninti no me be say me kania ne shren by acting right living right speaking right to make sure say also life aye wow enti no say ye din common free hono mo ba na che say efie wasudie society wasudie say obi e hu sakwala bi wo mantam na wafa mprewanyin sen ya na yato na jeje na nyinsa no bi okra no onwunwie no na mlanche na sane na dida sa because nobody is there for that child and ekomo so ya na owo ekwan obefa so ahwa akwala anu na ma obi no akoja na to baby san say oni eho ahokade but na akobasa to ni kosi baby no amake say that chibi baba bebe me ba wa enti won say asodie ni start free ho na ye nyini no aye ba no ano challenges wom but say nipa choose say ade say na meye wow to choose or decide say anasa obefra won say we side check no e wo wadwenem Sans open so me say undo you are not important to yourself. Unyobia. It says that self-care, that self-love. If you are not against yourself, my dear, no woman would want to be a second person in the life of any man that cherishes him. What I say? Why do you want to be a side chick when you know there are certain times you can't have him? Why do you want to be a side chick when you know that there are certain times you can't talk to him? Why do you want to be a side chick when you know that you are not the main woman? But you know so no own jino. What did they mention? Wadwini mu. Wow. And she said, Oba nya sa adwini ni say no. And bebre so wa. Me bana mi tie a sad say so for baby. Ah no yes side chick. E de ma. Hey. So for ba
Now she's confident. Say or kase or yes of but no sit na wo for na nyame afre wo. No dear. But when we say ho men sa nkomo no mpese ebedi ewura the spiritual aspect of but I would want to say for her to be able to come on air on camera to tell the world to say onim say papa no wo yire o si edi kan papa no ehwe no yie o pampa no yie no na say monetary aspect no just no hot ton or live a soft life. Sure. Think of affording so more self-love. Person only one city in their name. Person will be so compasso edda in their name say Peggy and mommy one city and Yamisha Peggy who is going to bed thanking God for me. Say me minty and no so call and pass on your near. So what was that self-pride in one? So no one say Bema a second person. You see, it's women, it's because women don't know ourselves. It's because we don't love ourselves. God trusted us with the next generation that in spite of our weakness, He still loved us. Our plans are mine. Into womb way, was see way the amadachi, some me benin say, me benin say, I tip you out of my mammy beyond me double not the mouth. Just one single sperm. Then God nurtures that thing in me. Don't you feel proud, baby? Walking around, say that che me yem. I me akosia na me betete no. Enti ye bo president bi din, ye bo ni pakese ye bi din a. Enti say na me feel say me e na me so asade wo me yem. A me man no fo no me e kire ni nyansa ni wiase e benefit from. E wiase ni age because of my child. Woman, don't you want to feel this blessing? Person obenya satin kawe say what wa na ochimi ye odedede not because say o pe bibia free oba ho ana say o pe bibi but won't you feel happy say me impact me society positively and now be a chance yes Ghana nsuo and different colors of every village bi say the nsuo ne tie now we hear mama enti no imagine say when na wo change agent say wo ba what ye jina and I make say ye wi ase no aye bom no sa na aye say the world doesn't favor women, so no woman should afford to be against herself. You come first before everything. Into wo bad ye ma wadwene nya adwuma. Let your mind be right to meet the right people because you will attract your kind. You see, I'm saying this with passion because of the low self-esteem, how women feel inferior. How a ma feel say ye dear ye obi a ma feel say ye obi a auntie no ye toto ye ho asesa but what did you mention and say mama mate wase pa auntie no one was say asem we no nkomodien ahomete and I am not trying to judge anybody but I want you to maybe say wa otina se na wo hwa wo ho biem jina hwehwenim na hwa wo ho na hwe the next 5 years of your side chick business my whole vision what your business and one woman how your life is going to be like say nipa no ba o ma usika said here the person ye mani bia obey say bi say o fa o to anaso o fa wase you do nice in say wiem person ye wo bia because of what and do you think he would do this to his wife? No. Eno ni asem. O fi se nti ade we obema na yiraye. Eho ni asem. Ade onim se bi odi na febo. O fi se nti ne ma bi o obema na ye. Dabi. Meni aba, you have no self value. Onte wo ho ase na tena se ye. Na fa we si wanim, na hwe wanim dua, hwe wa ho ofe. Wa ho ofe. Ene hwe wo seso, hwe se wonya wo seso mofra, watete wo mo a, o mo ma ye wiase aye better. Tina se na dwene ho na hwe se de ebeye ebi enne ahokire kakra bi ntino usuro adentia one wako creative pressure for yourself but kai say unu obi any competition mama membre mu kakra empempi ma ne biso adwen enti omodi komu ne se yese mema doso chema enti bema bia ye cha emse yeso bia benya miensa sese tie ne wono wahu ne se enye yi enti ene the earlier the better yese wo gburu nsuo ntamu anu ani
o sha se blu nsuo ntem an wani ye kokko ti ne wo si mu ntem na ye checha na se bia emema no bia de miensa wo nipa no meto so be miensa no na ono no wo mienu ho wo si mu ntem wo de obi adi kan yi achi anaso wo si de ni manasi na chi wo kosi mu se ye se mema no se ye kasa ye cha ema ne dog so chen mema enti se ye kasa ye che se sie se be ma bia baba ko ema be ka chire no e kon be de pa so ni se enu achi omo hwe bible mu so de kan asem omo se bible mu ba bi wo ho producer boa me quotation no yes say ebere bi be so e man so ebe chesi be ma ba ko se onfa ne din keke ento wo so mami wo ka omo de ne ma bi justify wo ho but say unim omo closet no omo anim what they go through unim say Abraham ware ma say Abraham dika ware Sarah no ware Sarah no Sarah cried he gave man no say me sure say na omo do the extreme of challenge anu omo wo mu no ofi say ontum ase ache ara na menye bi enti we ade a wona ho makoa ehu bia ya me de ade memfa hega man what you say na adenti na Abraham Sarah wu ye no adenti wan ko ware hega but ko ware ketura what you say mate was mama ade a be ma pe no pe uti na yire bodamfo na se bi obese na kire wo na yire ni obekire wo se bi ne hobon ne adenti na wonya no de wo hia won tema nko wanwale no yo eti won se be ma be kasa nsem we nyina kire wo efa anada ye bisa oba bi se adenti na ompese obeware ne side cock no ana side chick no obisa se die enti na ompese obeye menu man o se da bi na mi bisa se adenti a o se ompese de be ma ne de ye ne yire on her side no ono so ye di be ye etwitwa me bi asura ye yana so wo hu wi ase wonu de wo suro so wo komu a de ya maam no otifie no ye de sa be ye no ana mbusa nse nti wanya temptation say obetumi afre se si a no side cock no so san kofa another side chick but opeso o chene so no ye the main side chick ai side bed side bed bed is anoma akukọ ba na anoma ba akukọ to cha anoma side bed okay nessa na yire ne ko de no mo obehu o mo se bi mi enti no who say sha adwini we you but who say on social media before friends enough for any omo no omo competition no anti no or we feel okay and as a circle of friends no our create here omo feed sa enioma no omo ba no nchen a o okay but deep within her when we so on okay because when society accept ade no a wo ye because the society accept anka wonye second the society be gia to mu a na che say ya be ya wo ho ade ene ewunim say wo to so tu by die ntina untumi enko papa ne fie die ntina untumi enko ne office die ntina wo bre bi a wodi ho no wan hu say ebo 8 a won frɛ no obi so junior on the other side say side chicks ma ware ye de obi so adwene no eno anadwuma didi nkomo bi obi so side chicks na ma aware ne ye de san so mo the pressure to wives and so mommy mama mbo awo ho on say de enti a obusa mama ni bia omo so de omo ka e de kire ye bi ne say eya na pressure wo fie say bia na yire ne nya misunderstanding bi ade ketu abi na senti ase anya adwuma na aye ntokwa ne he a ofa ne shirt gu kon wa wo onyako obani a relief center oh yes bebre na ebota ye nti omode fa no money free baby so when you know when to respond to an issue okay adwuma wukuno ye last week na me say example say me kuno ye adwuma say Professor Samuel Ejemfi or ye odisofo or ye lecturer or ye counselor okay
or your husband or your father. Na oko school no a oko officer o henkwala bebre into owo school no ye woni ema bia me wo se me ye what you say my friend abisa me say no what to say me me say my high situation in the day ne me say aduane be na wo bedi what did why you way a love language de mame sunset me si botaye bi ohu say me pesa me achieve bibi me pesa ma aware no eye dede bi ama me what dey mention as enti no menim bra wo say me ne di nkomo okay ohu say challenge be fia ana say busua call bi besi me so a menim bra e wo say me ne ni bedie menim e bra wo say me ne ni di abusua nkomo kai so say be ma bia ni ska nkomo bi anya ne dem enti no wo check the state of mind the state of the pocket original salary na wadi nkomo the state of the pocket now what time we want to know say even with all these two earlier positives e bre be mu na wo say me di sa nkomo we check mood wo wo sa time we ye we ahomachi nkomo e di ahomachi nkomo bre say sa bre we be ma ni ska sebi ne be ma krempeja bra wo what them ube posa wo so aye we emfa what are you moja sa be ma sika na adwene enti no wanti ase sa ware o say ye mu bebre ko ware ni mu a ni akoda ya say ya no see esi wa ni see esi ho ono anka say give up on himself and wo feel say ware no you see marriage doesn't change anybody aware nsisa obi a no mum eto so Samum it's like it's our sika money takes on the character of the owner into aware amplify omreyo into we so wo patience aware will try it abusiafo nkomo no ayede pa na yekọ na ye ne eye agbozo herbal center for akodi nkomo kitwa bisimedu ntem ye besan abase sia isansa pomudin wo yi eye nkwa yesa yade bibiri papa ba yaresa dimu tintima yade na senchiri nkamfo ne ho da mometo mire bia yanka na wa kan ade because unim de otumi ye na nyankopon adom za bozo heba clinic na onam ye so yare ahodo ayesa no om se yede ne yedimu tintima pa ye mema ho adwuma no eno ye ne yi pa o mema ho adwuma no ebi ti se mema yade titi ena bozo heba clinic entire ne pa om se ebi ti se sexual problems no okay particular na nam pese osisu pima yes say easy Friday sexual weakness premature ejaculation na se for no agbozo ena ya target ya ye ne ye papa free se be improduce emema no ye emema wo problems but ye ntankasa oti ase enye obi enka ya asemo enchire no enti agbozo e back ne abama memma no bibiri anase munyina se wo how bi anase any kinds of sexual problems bia na sabi oferi wontumi nkoka obama be ka kire doctor agbozo na ya sorry e de amount say sexual problems no wontumi nkoka kire usofo wontumi fresh of ga yesa sabi sofo menya de wo mpem enti bomba ya mame dabi eno ne hia doctors for no so ese adwuma no enti ne se wontumi empamo agudi humodin and the only place our baba no agbozo clinic. We are expert in all kinds of sexual problems, premature ejaculations and how obi one mo asabi oni oba konsin ni mu ontumi hu this sabin producer ne ho enche says a be producer woni oba na egu so sabi foreplay na otumi je no asane eno ano no na de ya wum sanka wakoba ko oba na twen sanko be komi no ma nyakopon bo mo special in some way say e be reaching the orgasm it takes some minutes and so on yani orgasm it is how nye be ma enough and so strong enough mpemu a wan hwe ya okọ na wa mpeni biu na ade e ma no so pay agene say adwuma no beye na wantumi ye I say wo ye wonye yes it will be to me for us does me yire me ko ne ho kra o so wo mpeni no be say minute ahin no say acha e bia 1 minute bi na me say 1 minute die 1 minute man I say let's just say oba no mpeni sa agbozo herbal clinic sibra hormonal imbalance
poor production of testosterone in the system e cause sania man until ba your machine say dey be hwe what are the possible causes of a problem no say e bia sebin produce say bia if we didie mu ana say testosterone na we system no mu and produce enough hormones and again and a effect and say dey na ma e cause sa de no ye who problems na ya ma ho adru na treat kama na e feel so we won say share screen so TV no so a we say numbers na ego agbozo Herbal Clinic dey we branches 3 e wo Ghana hanum the di kan no e Kumasi hanum Kumasi wo de chem so main 5 wood insurance junction pay na yedi adwuma enti se oye be mama ohwe me na onya de wo mpemu a enye se sebin produce a ope ene se onya de na mum so ohwe na oyare sa ya de na me ka ne bia wo be fein e wo number we so Kumasi number na 0553 41 77 52 Kumasi number na 0553 41 77 52 ena o nkran a na wo hwe me ba biara ye wo nkran kwashiman ye ben kwashiman ahemfie no ana se kwashiman KFC na Accra ena 0241 75 02 82 ena oba tema your community 25 Savannah Junction enti ebia na obi wa fie nya da onya shama tema honum nyina no wo baba community 25 Savannah Junction agbozo ye ho e ho number is 0557 40 26 96 enya no nkwa na yesa erectile dysfunction from the age of 40 years and above ene ane die no eta ha ye papa enti enche ne yemre na mre no so no se eba emema ye 13 wo ye be ma no ntem eche na bia yes ebe ding se oba be yemre wo mpem omo yemre but enche dan en show bebrete se ye mema ye die no if say ye die na die e na entini eni moja ena ediwe frusa nti se bi mpredu ya mo na eduma ye pebe si trase sisi ara etidi hia ne se odu wani be kire bia bakom ole agbozo Herbal Clinic e bia kese a wo ba me pa cho 3 days to 1 week no na wo bu adwuma pebere ebumu okra omo yire no ba beda ya se na mi kunu de wi ano ye but oba wo nje no ma hu se ne no me ma difference e wo nti erectile dysfunction when the in 40 years and above na sebi won't be sustaining erection for longer we go on my erection but shedanche na sankofo obo se enye gozogozo me wi eni mu ase enye gozogozo emu shedan ye din na say gozo emu ye din what you say entimo eba sa no asabi oni oba no ko bibi kura na otumi sa de na sorry sorry enti penetration is very difficult eba sa ha adwin agbozo yeye oba Kumasi ha no na say wo sa prop 3 days to 1 week no na what because so ba ye be test no ya problem no enkra ha ana say Kumasi sorry 0553 41 77 52 ye wo dichem so Kumasi wo dichem so Old Insurance Junction, Old Insurance Junction penny wo. Ye share you must 7 o'clock m dey na upon 5 p.m. Problems here making ya there how na mum fancy because one ton ya there ya unya no adru. Eno ye say bra ya hwe. E na die nti agbozo ya back ka say bra ya hwe no say ya de no ebisese. Enti so ba ya hwe machine be kire say ya de e ana b na de o de ne eden. E ba ne e treatment kra. Ye de be ma enti ye say bra ya hwe. When your infections be now when infections ya de cause low libido power. Na ya na eno no we no enko me fan say boys and girls no. Obi one ma o ye young but oni atenka. What you say? Ebi when your infections be one treating ye. Enti infections not me affect hormones na e ma wonya atenka woni bedua no. What you say? It when your infections no obi because infections be ye wo gonorrhea, ye wo syphilis, ye wo chlamydia, ni nyina ye wo ahodo bebre, ye wo UTI, STI, eboso. Into buy a share and I say, oh, any kind of infections. And I say, my main example, because I didn't remember who's no infection. A, B, and I say, oh, on my now, be mama cow pet. Na asatiko. And I say, be almost a Johnson is sufficient. I say, yellowish be not if fish be obey my nasa was say obano, na eba. A man told me be a the pampa kakra. Eba, or to Johnson pampa. And I say, be my crobos or Johnson, it's pampa to be them. Meaning infections. What you say? And
gonorrhea na that is what the term we say ya na obe man mu ya ojo so na otipes and no benya signs and symptoms by UTI and at times and that amount signs and symptoms be bring into by testing who the infections cross na ya treatment na why dem want to so only infections na say be only about bibi the year papa because of hormones na very active ni na ya jima it agbozo ba be boa o won kan e na wo hwe me uti already no so o akra wo hwe me 0241 75 02 82 akra number no na Kumasi 0553 0553 41 77 52 0553 41 77 52 tema 0557 40 26 96 yentumi anka yade na nche say yensa bia na awo ho nsem nyina na Ofosuhemaa clinic ye hwe obabu wan ma be ma ni hia na nsu na sasan ni nyina yade e ha adwen na de bia ya meka se obi beka se de praye apramiyem na se bi mpredu se ye funu ye mi so ne de praye entisa awo na ntumi ama yade eka ho ena ma me nka ne sei na emema ne ntie mi yim be ma bi won ma awo ne ma no aka ne yire nkwa ti ko se won ko no na enwo na me pese wo ti ase scientifically kra no oba enwo bema ena ewo okay it say I want to me ma 60 to 70% they are na bema so o se bema no so it's bema no so oba na e ba o se won so ka na onye dey because una o produce so the producer no and the receiver no there's a huge different obi a woji ade no wa wo ma what you say wa wo dey ba no wo dey no hu hia papa oba na dey wo dey ba o na woji no on dey wa so mama nti say wo dey no nya strong enough enye what you say nti I want to me ma ni nyina mu ntu anamona mo mbra Ofosuhemaa clinic yo e bit say general body weakness okay I was saying say intini na edi ni pedua no e ma moja di efrusane koba na obi a wota ye weak generally e bia na waposo intini ne niam nyina no saa niam ni nyina no etimi ma wo ye mre wo mpem oba agbozo ye beboa e bia na high blood pressure na ade nyina hawa ni nyina causes sexual problems no high blood sugar causes yes causes sexual problems oba agbozo we ba clinic ye be treatment e de ama we ba cho fire numbers no na eni oyade ho enkoma na yade ya papa yi na mom no na ebia wo de akini won say de etie ne so bu a wo de akini but the solution is not coming nti ofri say sebiu and da so nyina asa ma sebi mpredu asa card ye wi asa kra ka kro na na yesa nti no sebi 20 years so dia enya eche no so a nti yade ba wo na beto nti wo sa wo na amane ko na me nka say o ma bre na yade ne nyini pedua na mfa me pa cho yade etimiti ye nkwa so bebri na next time I be share no me man nkofo who the benefit of sex na nkofo who mfaso a e wo so ye papa na utumi sasa wo ye good sexual utumi nyini che ye papa yes esati na just say yare papa ena ma make obi adan say na make this are some of the benefit it is oba no so so nya active in bed oba agbozo e ba clinic ye betumi ahwe ye papa enti yes remo I understand we dey ebo hu dawuri ewu nya ye papa ye pese awade no enso e man me man enti prostate yade na nyina so ye hwe Johnson entumi ma eba na bia kem ebi asabi ofri Kumasi e konkran obitumi Johnson ba empredu na ukojira anya se bia Johnson no kra ba kwa kituwe bi na so ne nyina ye prostate na problems e ba obi bisa se den na prostate ba scientifically prostate any specific cause bia e need e de ba na mum se unia na glands na e wo oduben ma na obema na no so e expand it was a treatment na san come back to the normal sana prostate the suban etie na ya na touching crofo from the age of 40 but now krano from 35 krano and there may be the probability say ubenya prostate 80 to 90%. Bema or prostate and control so be any other enti say unyenya krano di 30 years kranka oba agbozo e be check e say okay and also be boy test no hono eti bra na bra be prostate na e ma na yade no sinyina yesa no bom ya bra na say me be sorry
numbers no and a good screen so no Osha Kumasi ne dikan 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Emma Encrying 0241 75 02 82 Tema 0557 40 26 96 any bone fracture no you do power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ro pa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akomamu yare ahoro typhoid awu na ye wo Nigeria fo bi wo ye class wo na da ko ye ko break by ene ba ko bisa ya damfo yi se pastor na macho ye nyina ya boso menko ene ye de ti wosa no ye nyina ye wo moja me kan sa na menka se eno yire okay enye numadie bi ma wo yire because me din kan ka se sacrifice no enye ma ayade eso pa chance du brebi a sika ye yi ni daane wo hwe se wo ma wo yire o betime gina nyina so bi so abrabom no ni nyina aye sacrifice okay nemum wo fa wo nkwa sorry wo fa wo nkwa wo nkwa enkomo aye twetwe wo Akoma mu Nsem so wo Akoma FM 98.7 so enough 87.9 so na afen so onua TV so no Akoma FM 87.9 Kumasi ye ntia emebia gi atomu na omo afa ato omo ho so se omo beye side chicks eno ho nkomo ene egusu a ye die ne se ntima me nkọ pegi wo na wono so ne die kakra obeka e de ato de reverend aka no so no wono so emfa so maye pegi era mama nsambra ho biem me da se mama ka bebre na waka de yakodip asa the Bible ayen cheche etuyefo but mama kana na metie bi but de ehia me pa ye edi enti ene ma ye gitum se ye beye saade societal pressure ka ho bia wotie bronu a wotie oba bia hurusi na wapete ono kwa de da no wada ne ante akwada it takes obi o work very mental toughness ne wo hu se ma menchen awrade anim na brebi bedu ama sa nneem o mo hya menya bi nhye nyina no menya ho mo se obi ni sa wo twen honhom no na awra wo ni mental toughness a wo boa obeye bi okay parental care efie ye free mu ba ene ye ma me ni bi mbokwa push ye se enkoye sa ade no me mo bia no wotim area na abaya ni sua ade me sister pama ade enti me ye aduane a me di bi koma me sister no ne sister adi ne ma me bia na no ka kire ni se me tesa wo na ma ha dan ai me tesa wo no na ma ha dan enti se wo ka ne sa kire na opesa abaya no ye den wo wie secondary school wonye sika mane nto aso wo na adwen se metena fie de ne ma me sua nsa no dwuma eno gye sa adaka menem na afiri wonsa enso ma me ka kire ni se me tesa wo no na me teme dem na ye ntisika ma me nto aduane age of 24 enti de no ka kire no me ka se nipa so ono obi wo ho no mo date but because so onko fa wo bi a o che na e bi a wa ware a obey responsible nintim ne ma me ka kire no enso odwene ho ana se na adwene mu nya dua na woni wo twen hom na wonim se bre bi bedu ma se ne me ne nyankopon de bedom na o era obekwa ye se chike adwuma ibi obekọ because ashase na mama ne de adwen bi a hye e na mama ka bibi se accepting ourselves ana ye bedo ye ho na mka mental toughness no na ade ba ko pa ne se less pressure because some me fa papa J na papa J benya tumi wo me so aka chem say hey ukọ enu upon time ben na aba fie ada na wanu aduane ada na wansi me niema no
side chick adwuma de sanya mani nyina binim side chick senior ma on senior ma ibesi satellite bi anda wo so na wo so on na ono monitoring spirit bi andu achi untimi frame me this time mama maji atu na wo momu baby samsam me ko he dabi ye nyina ye stray dogs mo nenam mu hia center what I say mo hia ye hia center ye hia enti side chick adwuma no pressure bi anim eno ye nema bebre mama bebre ye den ekom na anigye emaburu no bebre ya me ba o kire mu anigye na o kire mu sei make ba anigye mruso se baby wo ho no ma send the boy enyi that amount of sika obetim de na ko ho no mo a papa ne de ana de wa ware ne de obetum de na ko ho no na me bo enye married man bi aso na yes owo sika o yes kani o ana mo hwe won so won kofa papa bi a wa wale a sabi ne ho kire ne paada wa hu a wontu ya wa hu chop money kura ho ya winya bi o na ne na side check na akoy na ase chen sen enti side check no ye won fa bi wo ho a obi wo ho no we ya konko pagi dabi ande no nya side check na ya de ayi eno de nya side check besi wo hu konko bi da you are going because of royalties yes me da me sana me tase ba se side check kwatre kwade ene tira papa je no ho sa papa je ayo de da bi sam sana pesa me kire me nwa be ni bottom sheda nyini sa okay etiro me kanam na ye example tina no ho sa na ko fe na bila no manager mo type no what I say wa worry ka wa hye no ono onim sa de a wo ye se pagya na so be hye wo so se no ana ape wo so se no ana wo pe na won say ni ska no da bi de oni ska de ramen fa me nko ho no mo me make a wealthy responsible manner obetimi de wodudu places ani je na se ana okay ni je say e be in form of sex so ka wo bi enti obi wo ho no ma e ne hobby for the sex be di agro enti ene multiple boyfriends no the side chick ni adwuma na eden e de aka ho enti sa ne ma wanyina se ya nhwe no a wo nti ya se die enti e na ya na side chick nsam na ebam ade se wo hwe sa ne ma ni nyina on say last week ya ka se me se okọ bible mu pa asema na America no odi eru ma fa nra ho no even a diffo akuku da ma no mo bible mu nya no mo yire no mba mienu miensa enan sa na side chick odi be yi wa no be ka cho se enya wono nku ni obi a ebia wakwakwakwoto aware so na ebia wakwakwakwoto obi de ye ho a diffo akuku da ma mo bible mu nyina akora no no mo yire no mienu miensa enan enti die na esikwan so ono adwoa ana ono na rura kua obeye bi mo be quote bible die na emanya mo be quote bible da bia yi die era side check fuoi manya pa until say ye be hwe honom no ho dia mameka no on say ka meka say unless nipan agine ho atum wa do no ho on say mameka na me bo mitiri nko e wo say wudi kan do ho self love na wuju ho tum say bre be do masa na me nyina wo benya so nipa na nya sa wo twen honhom na de mameka no obi de kan ne bro for e fa not thank you me that say enkomo yam say producer be say ye ni biem ye be say di nkomo ni biem ai na fufu edi anim ye be say di nkomo e biem nim say wa nwie o won say mo be say aba etu di nya abotere ma meketu abi abusuafo Akoma healthy child fair e ba so ejumadi stronko Akoma FMfo ye ne yempanyifo aka bomu na ya hyehye ne stronko ede ema mommofra no mo ewo fie no ne senti ye ka kira wofo maamefo papafo se nyankropon ya adom na wode adom edom ye ne a September bosom ye omune de to so aduonu ebaako 21st September 2024 ya na jumadi no eba so ewo Prempe Assembly Hall na ene se enkoda motofo ana se akoda ya wo ne nge edikosi emfihia edunum ene yedi se adwumadie we ede ama wo mo ne senti fa oba ne bra na ode ne ba dwumadie pi no ana bekoso general health checkup ebekoso afa ye behwe won se ye behwe won minim ye behwe won aso ye behwe won ani na afa nso krampo no psychiatric examination and afa nutritional assessment ni nyina bekoso se obi wo hono ma ne ba ne sole ana ni su hatu me ba be de na ni su ahio mo afro ka akra na akra ni to obi week eni su ahie basa ojo no ho kra wonte ase an yesi bi won ma na enya ni su ahie kwa se bi mpredua se bi won ma na akra na adwen ho ya aka enti ni nyina na ya ka bom ne yesi fo mo bra na yenya sanhwemu we nyina emfa emamo
said ye be ya empo se bibi sa nam kwan so a ye betimi apɛ ho pomasibre na bibia nso akoyie akoda bi wo ho wodidi pa na nso kase de kase de wone no ato nkwanta apai ni nyina ba be kyerɛkyerɛ wo niema hodo e wo sɛ wo ye aduane e wo sɛ ode ma no na atimi aboa ama ono nso anya honam de atale ne ho eno achi eno wo se wo ba ye be sa ye niema bebira ma nkoda na no ani age face painting be koso train ride be koso bouncy castle be koso eno dwumadi ahodo pii agoro bebre no a ene ebedi e wo ho awofo no ye njamumu mo nso mo de beba ye be ma mo nkyerɛkyerɛ mapa e wo bibia ho ekwan befa so ne nkoda no watena empamu wo fie na se bi udi nsuohie bi asi baabi na akoda ne kotomu a anasa ne nsa konumu a emprempre no a edeben first aid ene wo se wo de manual accident asi wo fie kurampo no sign na wo se wo so victim no emu ni nyina be hwehwe mu na atimi aboa ye na setena yete e wo efie ne senti nyankropɔ ya dom a 21st September nyame ya dom a ochina na awotwe mienu na dwumadie no eba so ne senti yesremo momra na ye nyina yenka mum na yenye ema no enye fe Prempe Assembly Hall na dwumadie no ekoso anopa no nwotwe 8 am sharp we enya Ghana man time bia ne yekoye ho 8 am na yatena se na ye dwumadie nyina ahyehye so na se bia dwumadie a ye ajeyi wani je ho wo yekuo woton enkura niema enkura na bia school say ye books omo pencils omo colors niema hodo omo di schools ni nyina omo lunch box ni ade water bottles no woton ni nyina bia ubetimi aba na wabesi wo stance wo ho na wonso waton say ye enkoda nnuro te se mo amoye nnuro no pharmaceutical companies no mo pese mo beton nnuro ahodo enkoda nnuro because adan ye be kyerɛkyerɛ niema ye wi a aduro so na akoda akoro ye de be ma no nti mo nyina mo ba na mo be assistance ni ye ton kama fefefa na amadwumadie no aye nika aye fe na se opese obeye se adwumadie mu bi se de makekan opese ode udwumadie bi ba obebo ho da wuro beton wo hono ma obefra ye mpanyimfo e wo 0209 119 090 0209 119 090 Shannon soma yen se aboafo bi edikan aso yasen KMFO etayechi Live Long Nutrition and Diet Clinic enso etayechi ena fe St Ben Jewelry fo enso eka ho ebi mama nsan ko mama ho na ye ne mama ento aso Reverend Akua babiem wadaroma ye to aso fi baby ade siye no awon pagi kasana na o start free baby no di be pie baby na bibi ana your kaya na me pese me to so societal pressure. Okay. Again tina was obi ma pressure. Sound be we ni mu ho ya wo ni mu ho. Enti say ya wo me to fie mu. Na me de me neighbor ma achievement. To me de ho a. Na chese me create unhealthy competition for myself. Sanse esuno bi adache. Okay. Almost me ka say o de you religion free. Ye beba ho. Okay. But o ye religion free mu kra no a. Ye to compare ye ho to ye ho ye ho no. E the pressure between the person. Sanse unimo ho a asante bo bese so unimo ho a unim da obewu a unam announce wadaka. Enti die enti na unim wo ho na wo free baby na nipa pese ye opeso ode no ho tutu obi said ye be ya na brabo no ontumi mono said ye wo so obo no oh say ye the society no emma ye ma society no emma ye sa control no a emwaye. Okay, there are positive and negatives wo but what we say ye wo nipa to abusua mu a say na me pese me madache be say na me pese me dache me nka say mofra ne nyine ne control but so oso anu ano wo de tete ne said ye e wo say ye tete nipa oye obey accepted by the society not just say ye place na kwala no values bi a ohia bia. Okay, say ye kire no so wo hia panimu ache a wo sori anopa ye chia ma ache wo sori awia ye chia ma ha anadwo ye kire ma wo hia panimu so okutane values are the societal values one who say and what no spiritual values say be oba fie na bia
ye friend nyame ebia morning devotion morning devotion anase bia anopa bia ye kogunsa o kire abofra no se de on say bible se kire abofra no kwan a onfa so no nyina wan free enti abofra ni nyini ba na wo obatan no what it there's no way obatan bia onim ne ho se de meken atete ne ho a obeka se metisa wo na mahan dan enti no wo so kope be ma wabra wonim se bi otewo obi betinya betue ase de agu ne so agu na ma ono a wa nwu so a me say se wantia wo ba ama na nsu ne okina mo besu abom Echere say ne era se wo se meka bibi kire wo ne na wo da ache ne yefe na wusu ne na me se manka da ache bi affect wa be affect me a preserved childhood mechi emuchi is better than a repaired adulthood abofra ya hihye no ya tete no ato ye boase abofra sha or ye mendable or teachable you be can be out and only a preserved childhood said you be can be no obeti because that time we under your control okay but only now correcting one editing and only you repairing an adult I say obi atete na odene ba se ratete no to aso edit because when your foundation be ti edin na be chance to unright certain wrongs a won adwene mu say niam bi a enkoyi a wabehunu no wo pese wo tete ne said ye wo pe e man suit the world standard of living no also tete in a way bi and no enye easy enti e wo say ye to ye bo asetete na my let's not compare ourselves to each other okay and they say ye the pressure to ye ho so okay ya metu sika ya metu we ba ma me asumdue ho hia say obekwa akwaji sika ewo obi ho anaso obi be ma it's because any pa ya ba ye mpebre o adenti na won pese wo be only one CD in your name era why are you here hosting and not side chicken sabrin ka dam pa bi so me wo dia na say wa order ya from awie bo abontin okay ya me ba me say awie mfifire tim ya me sini ka mu a maybe era it's because I me value me do me too much dia wa blanya na ye wo fe I am a fair I feel proud to say me so me one CD ni me de hoahoa me ho mama so mama ewusia for we de obi bebusa se eye emma nkomo emma ho asem na ye ka last week na ye mema ne de enema ye nam ho apaso e na ye tutu ne sre ene abasa enso we de papa je abam ti papa je be ka ne de wono ne be ma no wo mo ne kofa side checks no den ti na papa je wo yere wo fi na wo se side check na wo pe na wa ba ya nso a wote ho wa gia tum sa woni papa je bo be hia bom na mpa mo hwibom papa je ma ha maje sera apom boko na so nyankopon adom ade ya me asepa we de wa be yenkomo hwa wo we de se ma nkomo but o se yeso ye kan ya de kakra ya de ka se ebewie mo so yes ye ne ko fa se ye ba na mo anje ya ke ye te ye ba bi ye ne ko fa ba ye ne ko fa ba sa mo be pen so ne ya ampene a se nkan biu o se ye mo na mo de ahwede ye ba afie nti once na no mo na mo de ba haye before say be for be side check no na baby o na e hoede because sebi mama for we bema sikani no ho untimi a wo yere untimi nya side check sa bema wo honye out ubotomu nye no untimi mfa side check enti ta term no be da oba so a na bibi na chese bibi sogu na no ene fe no so side check obeji atum so side check no na bibi ensogu na no ni sika so no ebisa so oba no so bibi sogu oba kro na no meba enti se sie se be ma no ye warefo ni botomu nse danye nanso akofo oba no so ate ase se wan sidi no de ma no na ni je ho a wo oba no sa ba no onka side checks ne ho enigye no egu na hodo di onya fi be ma no ma na ni gye no what you say na say ni je ni sum pompon so nyina ye sika na me say once no dey ma no
na say eso nani eso no a Wabeka side chick. Oh, side chick. Okay. So far as nani je no nko in ono ani way ne de. Matiase. Oh, side chick. Yen hye ne so. Side chick no ebo pa o. Yes, right now no a profession. I'm telling you. A profession. There are a lot of ladies omo di applications amo omo yonko man na omo side chick is omo so person omo ye bi. Obeka ya way back. Moisha Budon Beka say, I think so called interview with CNN platforms ni bi so. And Obeka say, so we oba wo Ghana na o rent no tua bills. Na se economy na ye no wanya obi kunu ho antare a ebe ya dia ma pa mo beka sase ma bebrebu befu o Ghana apa. A man be live good aja tum say omo ye side chick all because of say obi hu oba or drive luxurious car or live luxurious life. But on said who a juma poti bi a oye. But Olive good pa. Obe ko no on said who ne serious partner bi on no some money bebre wo society no. What your apartment very nice or driving nice or call vacations in and out. They be Olive good. Kala mpaboa. Enwi keke o. Enwi bombo kire wo out him say yes. Enwi na hye no. What you say? Oni kunu be ma bia me ye no ho ade enso Olive good. Ye won penyifo bo positions am man na almost spend was am man bebre Ghana meti abobodin bebre emra anya den emma kwai it right now it has become a business, a profession. A money be a kuta application nanti viazima ko university kuta like a PhD master's degree ahodo omunye adwuma. But right now no omo tifi omo dida tia amon mu tia omo build phones and board den omo gya tum say they are living a side chick life. Omo yo okay. Ebi mu kwa pekwan be momunya application. Yes, a money be pekwan be side chick omunya. What you say? Entino ababe ya de bia ababe stay because e boa money bebre. And then money be tutu kwan bo not a business class mu. No de ko no oba ubusan say okwan no otunu je no okoye otibika hwe enchew. O share big man di kan no so ko. The side chick now is a business, it's a profession. E boa money bebre. Oba bi sidan ato asase ato cars ye bibia so busa na djuma wo ya ontimi kan kiro month amount e beto na account mu no shopping obekọ ye no Dubai vacation obekọ di o se o ti bank na o ti company bi no ye head cramp no enya that life no. Side chick is now a business. Eno na bi mu ede entuma kata ho ye no hookup is different from side chick. Hookup dey emphasis say hookup dey link up say bia nipa na ba me po ba bi ni na aye move na wo wadamfo na wafrew asomesi fia ha se aba so po ba bi na nantene na wafrew ma ko ba side chick there yetimi je wotena ho. What you say? We mukura tim be ye ni baby mama. Yes, yetimi yes, but side chick so den ka baby mama den ka wunhia o. Side chick when it comes to sex also protect you because unni baby relationship ne eko. And besides, you bet me at you at any time. The last time I say side chick there also unya kukudo ni mirika. Sir. Yes. Because the man chick chiwa. Akukudro. Any mirika. Emirika. Because you bet me at you at any time. That be mirika na say. You bet me at you. Ona se ba ye ha. Also unya you be for because in a way he's also saying say you're smart. Be smart, that is it. What I say? Ma waji mu na ho. Be smart. Ma waji nya adwuma. Good. No, mirika no be smart because you bet me anytime you bet me at you. We bet me at tewa information. Enti also anytime bia no ura ba bia ura na nipa be ho kakra ma wani waso be bia nya adwuma. What you say? Pressure be brew because side chick you don't ask questions. Okay. Won't be misasem. Won't be misasem me frɛ wanfa. And now kasa ba wanma. Debi. Would you just be in the pool? Oh, yes, second option. Be in the pool. Bo ne ba no why then. Now watch it. Kasa bebre. Won't be misa be man say me pese me do ko holiday. No. Side chick uni sa kwan no. Until say be man na be ma that chance. So, na just no kura nya bete o. Enya pressure wo. Pressure wo. We all time na mo kai. Also you so adwin. Also you so adwin. Adwuma. Wow. I was watching in a year, Juma. That's the smart work in one. And then what being the smart work. That's how I became. Yes. Pressure won't pa because dear
oh guy one kasa oh guy obeye no for being a side chick no untimi nye waginema bi atum oh minim so owoyere the time say me friend na wan fa mini pressure o send a message na wan reply wa untimi nkasa because oyo guy ayo oni na nkasa ni a movie you can question him. You can even find time. Oh, friend, now I'm fat. To me, fetch now, being a side chick, can you do that? Oh, koyede. Ubetimi ako. Untimi mpo. Koyede. Untimi, you can't. So these are some of the disadvantages being a side chick in the world. And a bema biasu function in chim say. So for side chick, a possibility says side chick and also be one the main chick and also. Possibility says side chick. Also be one the main guy as so. Your papa form baby one more. O ma fa girls na si wo o ma hand dan e do ma kwatena apartment mu ahihye mu kama just last month side chicken no papa na toka amano hand dan kama wo kuma baby am modi na the girl is living good soft life na the life na efe who you the tip and so when you call yourself a failure because they won't amplify your failures. Yes, now yes the point and come baso na wa or see or per se or jaina or worry because one is serious guy side chicken can a papa say wa high diamond ato car Lexus would Chia bills. And then I would no understand Chia bills. We are some fellow with brush sheets. And you know, imagine the kind of life or no comforter or painter. Oh yeah, or boss aka way. And you one who said, yeah, no say or pursue a jive relationship. Now papa say, any just say Ujani money now buy one of the say there because say or no sure you soon sky be open here. Anyway, my last one be so. Unim say side chicks na dey back on say didn't ya guys no. Na e man AS and say e ba bi onu so go fa man na. Yeah guys ye ba ye twia. Ye twibo achichire. Ene e dey ba. So what you say? Ai ye twibo achichire. Agene atuatua say twa bi aguso. Enti ye ba ni be gyan so. Ba papa ne de o de nsa ko fa no ho ye say ya petre into movie say on the pressure nye dem eniwo ba boy no no be twi we round 1 round 2 round 3 round 4 no o kwa no we gina taxi no twi driver ne ka na wo kofi enyame yehumo enti a man feel so comfortable being a side chick on say obi nso won ma say dey working owo ni main guy on ni ti o young guy but wasafa married man no ne nam na on say ojewo papa ne wa no de abre the guy no they will see me here adwuma no on with the mechire no what this can abre no what the sponsor the guy no but bema bia o be yes ide bia na you are not being responsible as a young man bia no young guys ni bia omo buy into that na wo sa oba no one boy in future a time will come or the side and be jeju or be choose another partner and work between you and that guy and work ye hu bi da okay yes because say papa obetimi akọ papa no ho na guy no so dwuni bebe the moment I be start say guy is be for another partner. I see. Yes tinu sa no wo the bread guy no so the be mo bi yes the mouth when you say guy ba kwanse ko papa no ho ntino o kwaje e dia bre no o de bre no ono so another option papa je wi mama counselor to us na messaya ba mama le me there mama aho metene say obebusa mo say dear na side chicks ya me that support and no so ye what you say side chick you know she's at the gym every morning keeping in shape because it looks so new in the market you know or no container no papa no ba a bit per content sample good content sample good container it means to say oba onimu nyansa okay osaye beautiful okay or attracting when would they mention into walk when we say e be na once I can be say be kakra bi si fia no wa pebe wa faki no or comfort we also crowd fa 1 hour nsa no abefi fie obeba no aye fine but when him say side chick na boa na ho because or spending just a little time with the man you know
time no or you're very intentional with everything she does. Adibi Obayabia is to impress. Okay. To keep the man from coming again. To keep him from to keep him coming again and again. What did they mention say? Ain't you know? Me buy yire nom ne so. Say you push me man on so more. Mama wadaro masomo ho. Adwuma wo mo ho papa. Ma yenkwaje akomude ho nsem ye ba. Joti ni nyina down. Na fa me mama me. Na oba warefo be ma ne be ware ohu wo ho siesie no ho e na ode be ware wo. Onya ware wo awadu ko ofia sei kim. Da bia sole anto metware obo. Wo sori ano pa be hye hair bonnet, wo be hye hair net fiti ano pa. A wo ja wo akwa adwuma kosi anwumre no nsi obeba. Na da so hye hair net, entuma da so siw mu. Won ko fa side check say. Eto da musumu due bobi. Abusuafo yenkwa Dr. Mensa Herbal Hospital anasa center omo akache na yenkwa ji apomuden ma pesa se apomuden eyenkwa na wan hwe sesie na wan hwe apomuden ho nsem a daachi bi no ebia na okuta sika nanso no wanya apomuden mapa doctor ewie me ho ha Kristo adumuti awonso Yesu adom me ho nyame ase we de se de wedding kan yamo yitam okay yenkwa Dr. Mensa adodo na friend Dr. Wonder and your friend is Semenshia. Yanko ya swear ya edini bia be ka ho sanity ni nyina aye adwuma pa Dr. Mensa nti once Dr. Wonder no aye broni fita and de saa edin no emma Dr. Mensa okay aye no dwuma pa ene ayaresa ode ma broni ni nti eni ntu be hwe amenka o ebra ye papa emrante ahene obehwe anu otiase saa no otiase no osi doctor de broni ni kan no say you are wonderful doctor no ampa we are wonderful doctor ampa if you say wadwuma pa ene niema wo ye nyina no e kire adwuma pa ene adwuna suna wo ye na ode sa nipa ene wona won hododo won yare no dia ne di say bruni e di sa edi no e di ma say you are wonderful doctor ampa yaso ye ewukutwi Guinness depo e wa na yaso ye ewo yaso ye kese no afi obi a ope Dr. Mensa yaso ye wo enkran no so ebekọ Madina Zongo Junction ewo ba bi a Awuraa Honorable Kennedy Japan akompreko wasi ni dan no ewo na yaso ye a tosumelu no so ewo Ghana na yaso ye no dọọso sese de ya ye no mienu kumase ene enkran okay sa enetie maame yenhwe eniema Dr. Mensa yaso ye de bia me chansa me busa asem bi say wabusa wachi wahwehwe wachi wo fie achiwade ye wo ho nti wabusa ana unim se abusua bia wo na chiwade maame hwe me kan ye wo abusua bi ho a edu kuada ye ni mako e wo fie ho yes ye ni mako wo fie yeah ye wo kuro bi ho edu ebenada emako enkokuro mu ho eye sa enetie na yemu sasa won so beto awabusua mu no achiwade awabusua num no ene de won se enam se yemu se yachiwade nti ama ene ohaw ene amane a ye nya no dodo na efirisa obe mpanimfo obu baby omo sisa owura firi okuo mu hene aben a oyira ewudwaba ase eye sa pepepe edrum ne bi a ye fia ye firimu ene abusua ye firimu no ya de niema bi ti misisa niema bi ubebe drum me bi no minu aba eye awo nipa etimi di sika akosisa awo etimi drum me bi na nipa de awo akosisa sika adentia eye saa na tie enti dane da no mesi usi su a bomode se ubebu se wachi na yenka se unim abibiduro anase enubena ene ahamma ande a etimi ya meso aya no akon no atum ebi se eye niema akese pa se wanhwehwe wachi a ebema owura fi ho na se owura fi ho so amini aba eno ene di yenya ewo ya brabom nyame amoa ade a abusua no eni kwan se omo ye no se ukoye pe ebetimi ama ohaw ene amane abaya ukom ebetimi de yare a eni aduro aba wo so ebetimi de amane ene niema pii a woje ho a enye no aba hwe odo obere a emre bi atwam na ya wo ba wo akwada ketekete a
na yɛ de aduro bi bobɔ no sɛ meboa wo de ka ɛno ne yɛfrɛ no dudo no okay yɛde bobɔ no wie a na yɛsabi egu akora n'anum na wanom ɛkyerɛ sɛn ɛboa ma akora no ho yɛ den sunsum fam no akora no ɛden sɛ wobɛtumi de yare te sɛ asram yare a ehu ɛde ayɛ akora no ɛnɛ yɛ mu sɛ nipa sɛn na wo a saa aduro no dudo no yɛde bobɔ akora no ɛnɛ wo yɛ ɔba akora saa sɛbi obi bɛka kyerɛ wo sɛ deɛ ɔdware ɔba no ɔde dudo no bobɔ akora no sɛbi wanhwɛ ɔpɛ so ɔma akora no bibi ɛnyɛ saa mesi wanhwɛ yie nneɛma bɛdi nwa ɛne nti Dr. Mensa so yɛ nanse yɛde nsɛm mmiɛnsa ɛna nam ade a wato ne din sɛ sasa aduro ɛno ne yɛka ne sɛ sasaduro mesi duro no bi ahwehwɛ ufie akyiwadeɛ ne pɛ ebi sɛ wampɛ ufie akyiwadeɛ na wantimi ani so nhyehyɛ no so a nyame amoa a ɛbɛyɛ osi akwan ɛwɔ awareɛ mu ama wo nyame amoa a wadwuma sɛm ɛbɛyɛ basa usi kasɛm sika no bɛtɔ wo nsɛm nanso unhunu deɛ wode sika no yɛ adwuma bia me nua ba wodo nsa besom bia no adwuma no ɛbɛsɛe adentia wampɛ wo fie akyiwadeɛ ampɛ ɛno na Dr. Mensa so menka nkyɛ wo hwɛ me sɛ wampɛ w'akyiwadeɛ anhunu ne bia yɛ amobɔ sɛ aduro yi bi ana nneɛma ɛbɛmo ayɛ den ɛwɔ sunsum fam a Dr. Mensa so menka nkyɛ sɛ ɛnka akyi wo de bra ya so ɛyɛ ɛwɔ kotwi Guinness Depot na yɛmfa sasa aduro yi bi maw na sɛ wo de sasa aduro yi bi edware a ebetumi aboa ama wayɛ den sɛ koliko ebetumi aboa ama waware gwadwuma sɛm ɛne wakwantuo impokura no animonyam a wonni wɔ nipam no wɔn so nyame betumi ayɛ wo saa adom no bi ɛno na Dr. Mensa so ɛyɛ yɛde sasa duro aba abɔnten sɛ brɛ ya so ɛyɛ na bɛgye sasa aduro bi na wɔn so dware ne saa ɛnanso na udware aduro ya me nua ba ade ekyiri ɛyɛ sɛ ɔbaa wo ne bɛrima nya nhyiamdie wɔ mpa so bɛrima wo ne ɔbaa nso nya nhyiamdie woyɛ ɔbaa nso a wo ne bɛrima nya nhyiamdie woyɛ bɛrima a wo ne ɔbaa nya nhyiamdie ebiem onwe na mmono woyɛ ɔbaa sɛbi wabu nsa nso a eni kwa sɛ wokɔ ho ɛnneɛma a ɛntimi mua ma nneɛma ɛkwan mu ntimi mie ma wo no mɛnyɛ na udware na nso yi a onyame nam so ebibie kwa mu ama wo ɛyɛ ahama wo ɛnyɛ bibia hwɛ ennua bi te sɛ kunkum bedi machi adwera haban taami awu ennua maako enso ɛna Dr. Mensa yakeka bom na sɛ udi dware a ebetimi aboa ɛmekwa mu ada hɔ ama wo hwɛ me nua ba yɛn hwɛ yare a yato ndi sɛ halitosis yare sɛ halitosis yɛ yare a unkasa na sɛ wanum yi nka ɛwɔ wo ankasa wasekyerɛ mu a yɛn hwɛ anim guase a ɛde brɛw yare we me se me chance de bia me kase nipa mienu pɛ ene timi ka kyerɛw de ɔdɔw ɛne de ɔtan wo de ɔdɔw ase ne sɛn ɔdɔfo ne timi bɔ wabati me nua ba ana me dɔfo ma hu sɛ wanum yi nka ɛne nti yɛn pɛ du ne kan de na no kura wanka ne ya ɔdɔ ɛde asɛm bɛbɛ fie na emom no de ɔdɔw no de otimi ka kyerɛw na de ɔtan wo no unim ɛyɛ ni onu nya asɛm a ɔsofo anum kankan firi me so kɔ no aka kyerɛw sɛ wo hɔ na kasa no onu yi nka sɛbi unwansi mutimi sɛ particles nketenkete efiri humu pii a mesrɛw tutu mika na bra Dr. Mensa so ɛyɛ na yɛn fadura ɛnam ɛnkan na wɔtwe mienu na don firi saa anumka yare no ho yɛn hwɛ wɔn na wɔn de hyɛ wɔn ma wɔn kunu wɔn yere ɛnum no bɔne ɔdɔ unim sɛ ɛnɛ nkɔda 15 years atuo gu no bɔne so ɛnum mesrɛw sɛ wodi hyɛ bi num no bɔne a mɛntia faako pagya wo to na frɛ Dr. Mensa yasoɛyɛ na ka kyerɛ sɛ doctor mahu sɛ me ba no ma wo no ɔnum no bɔne me kunu ɛnum no bɔne me yere ɛhyɛ no bɔne ase na yɛmfa aduro maw na wodɔfo no a ɔnum no bɔne anaa woba no a ɔyɛ no bɔne no ɛnu bɔne a ɔnum no ɔnyae ɔdɔm hyɛ wo bɔ sɛ sie yɛde aduro ka ɔbɔfra no anaa wo kunu no ɛna nan a ɛnya deɛ no bɔne a ɔnum bia no ɔbɛkɔ ho bia mu da ohu a ɔbɛfisa ɛyɛ nanan pɛ ade aduro no kyiri ɛyɛ nkruma ɛne nkateɛ ɛnni kwa so ɔyɛ aduro yi a odi saa nneɛma mmienu na mmom ɔyɛ aduro no yi a wobɛtumi atoa so adi n'aduane bi a ɛyɛ sɛ odi nti wodi hyɛ bi ɛnum no bɔne na ɔgye ne ho a ɛnye a me nua ba me se
wan hwe ye no wan pedro ama na nyai sa nubone na onom na otwe tu a da che wo so no obedi nkan de aba otwe sekan ya obedi nkan de aba so ani ti Dr. Mensa se wa ba ma won mu a won num enubone na wan gye won ho a enye no wo de bra Dr. Mensa ya so ye ewo kotwi sa wo de hye ne se omma ni nyina ne se wo be frɛ yen sa wo de hye no num nubone ye delivery ba bia wo bia ye de aduro no ebrew se abrochie na wo a ye de aduro no bebrew ye be paso ne kama na ye de abrew ni nyina se ye no be ka ho asem awie enubone bia wo de hye no num bia no me ka cho se so de aduro yi eka na no a enya de obenum biu odo wa hu obi a onye 60 years a wa fa ye funu da obi a onye 60 years wanya ye funu last year Dr. Mensa eya nwonwade sa obi a ope ye funu no di mfie aduosia 60 good years na onwoye Dr. Mensa so ye oba no onyame che no oba ene afi so last month ay twam busum ye twam no obi a wanya 58 years ono nso no onyame ache ne ye funu de me pese me ka che won se wo ho na impo yare a ye funu osi akwan abeto wo ye funu num anase abesi kwan ewo awode na no a mesrew a bomoden ne bra Dr. Mensa so na yemfa duro nkan Dr. Mensa ye wo kotwi gini depo tutumrika ne bra ya so ye maka sasa duro ho asem maka wona wonum eyi nkan ho asem sanso na maka wonso a wonum enubone ho asem bomoden ne tutumrika ne bra ya so ye ana frɛ yen your number ni 0244 92 12 69 0244 92 12 69 sounds ni yawo 027 11 73 551 your last number no see 0532 92 80 95 numbers me ense nyina eye Dr. Mensa ya so eye numbers ofra ya befa ne anu wadi nkomo sesasabi ne du achi so wadwuma sem se wo noma bi aye basa oba yenso ya no bekasa anase wantimi amakra ofra number ya ye de atudwa ya Dr. Mensa ya be delivery na ye de ato abaabi awo na ya kye na akwan ene na kwankyere efi se wiase bibia ewo na kwankyere ewo na chiwade Dr. Mensa ye wo kotwi gini depo se de medi nkan aka no de nyame penaje no ekyia no pako Dr. Betrasi ewo kotwi ha ya de nyame penaje no obeba Dr. Mensa so God bless no one cares. Dr. Medasi nyame nhyira opa ne wo brene wadaje ebusuafo Dr. Mensa Herbal Clinic fo ne ne omo edi nkomo fa ya pomuden eho ensem nti wo a ehaw bi wo so enema bobo so nyina no se mu bi ehaw a bomoden so bepie mu ewo no akache na won so akwaje wayaresa na pomuden mapanso atumi aye wo chefa yenko 3p garlic mixture fo aso ye wo mo si nei wo mo de garlic yankasa ayeduro wo se we de won frɛ mu eye garlic nankasa no wachi mu nuane pa na se nu pa ewo mu no e na ode agu bottle mu apasa no kama pa ne senti wonum bi ebeboa wo na yare etete wo a ha wo aka wato dem ma wuntimi nko wunwuma so waafo kwa wuntumi enko bie no eyi ni nyina ede afiri ho ede amount na wo se sa adupai wunya bi a ebeboa wo na aboost immune system ne sanse aduro no eye adupa 3p garlic mixture 3p garlic mixture eno ne aduro no ne senti ebeboa wo na boost immune system no wa blood pressure no so kwasro no so onum bi ebeboa wo wo famo so ebeboa wo sanso na menstrual pains high sugar level ni nyina onum adupa bi a ebeyi afiri wo so boro so na opese oso etia eno so waduro 3p garlic mixture eno achi wa stroke nyodu ya de etete wo so numbi na bibia so entimi enkonkan asma ente hyewa ya de abeja wo so a waduro 3p wa won so ntimi njon so na wo jon so yes ness ni no won so numbi wa fura hye sabi wontimi nya wo nan wo ya ho hwe enye ya adupai na mekanfo ede amawo
enya na ewo pharmacies chemicals and herbal shops ahodo nyina mu open dodo atu ewo man mu a wo be call dan herbal misty herbal Colinac herbal apidank herbal and afi angelos enso herbal so benya bi ewo ho na so person no doctor twetwe nkomo a be frɛ Piwak Natural Health Center for ewo 0248928824 and 0201000021 from normal NJ woso ebusuafo nkomo no aye de etiefo wo fie etie yen ene wo mu a ehwe ye wonua TV so epeso mu ebemu ne senti ye kɔ na ya for manfo no mo so abekere madwen ewo dwumadi a ye die no eho wo betumi afre 0243 114 497 0243 114 497 ana 0322 498 035 0322 498 035. Hello, good afternoon. 02431114. Hello, good afternoon. Good afternoon. Eba chodini baby akase free. Your phone is akase free nchi. Wadaroma yetio. Afternoon. Me pa cho tie mi free wo phone ne so yetie wadaroma. Any dear money ahobrasie mu ba na wa lowa with TV set ni volume no na wati ohu e wo mobile phone so. Hello, good afternoon. Good afternoon, mama. Me ba cho di ni baby akase free. Your friend me do say nyame che me kase free na yeso. Me pa cho yenti o. Many the program no na counselor no me de menya number no me invite no asori. Me pa cho de betu dwa no wa free no. Nyame inshallah. Me da say. Hello. 0243114497. Hello. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Me ba cho di ni baby akase free. Ba cho your friend is about kase freedom ah. Me ba cho yenti o. Ba cho mpe counselor number. Me pa cho mate, o de betu dwa no ma free. That's also. Me pa cho de betu dwa no wa fa. That's all. Okay, Councillor Wadaroma, you have The number is 0262 0262 55 55 55 55 56 56 0262 0262 55 55 55 55 56 56. Councillor number na dia to Johnny 2 fra ubenyan emfrese sie o studio won timi fa opon na wa frɛ no. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho dini baby afrefi. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho lower TV no, lower TV volume no why? Me pe captain number no nya. Me pacho dia tuja. Me ba Wadaroma ya be sa bobo no wafa why? Me ka captain smart number. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Your friend is forcing me katefi takrade. Me pacho yenti. Eunice. Yes. I'm sure life why. Me dase pa. Na me sure. Okay. Hey, yasemo. 0243114497. Ubetimi afre na wonso abadwumadi ne so. Ana 0322498035. Hello, good afternoon. And the network na nkasa e sheda nyina so. Enye omwa network ne nye. Hello. 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 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa chodi ni baby akase free. Hello, good afternoon. Yes. Me pa cho yetie Wadaroma. Yes. Me pa cho yetie yo.
Me pacho dum TV ni volume no. Lower TV set ni. Oh, hello. Hello. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akase. Good afternoon. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon. Me pacho dini baby akase free. Pacho kama na mkasa fi Madina. Pacho program meni aje ho pa. Okay. Ni shamo live. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Okay. 0243114497. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon. Me pacho dini baby akase free. Hello. Yeah, pacho dini baby akase free. Okay. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba chodi ni baby akase fi o. Networking. Hello, good afternoon. Afternoon. Me ba chodi ni baby afrefi. Mo je se di so mo ka se fi. Me ba cho yenti o. Captain na me na Wadaroma, hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba chodi ni baby afrefi. Okay, actually your friend Solomon. Me ka se fi Okwasi Accra. Me ba cho yenti o. Na me ti say mama bi nse we nka sa o care about say oba no sorry a. Entuma bonu the whole day. Na ode sanet bi na ma no di show mutino. Hair bonnet. Na they show me the whole day. Etu de bi kra oba ni to o ka chense so wi ko dwa keke. Na ya sem. Nje no no sa no ko krum. Na ko tika krum a. Aye be man na aye. Me man se bi ye ni mo ade efe pa o. Se bi ye ni mo ade efe. Nti man bi wo ho a e wo mu no mo pam mo krum mo ko krum. Mimi fie ni we ni je be etu de bi a oye ni o ma na wo pam mi. Me nso ya na maka che dia wo ye mi ko krum a me mblemu ni. Ni yero ti mi nso na mi ka sai. Abotere. Na me ni na na ye hwe dwumadi na me ka che nso won tie dia mo ka no. Because ni nam krom a me hu dia efe. Yeah, that's pa. Hello. Hey. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Pastor, good afternoon. Me ba chodi ni baby akase fi. Pastor, kami adame kasa kabenya. Me ba cho yenti o. Me pastor modu me de na mo yen me ni jo me da mo segwe. Na me pastor ni mi ku ne wo. Na side chicken so abembi na sani amokan mimi de ne say fie ni bi enkwala nso ho mommy pacho ati de ameka na say me pacho mitie o pa wadaroma enkwala wo mu biri inti say na scan ni wona wo san ko okwa abonte no ifa mo so mpese mo ntimi foka kwa wo no na me hu se na me sna no me pacho mate counselor be you no pa me da say. Okay. Hello. Yeah, hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Me pacho dini baby akase fi. Me pacho your friend Edmond, me kasa fi at New York. Me pacho kasa den kakra ma ye wadaroma. Your friend Edmond, me kasa fi at New York. Me pacho yo yenti we. Me pacho masem ne se me pese me chifu kakra because okay. The generation that is coming ye pens kwa you know manu edi mpacho ma wone so kakra ma me wai okay pacho afede mu ye mu ye ma nye se ya okay the me person me kan se e wo se ye gina fidikesi so na ye kama maba wa nyina e te se it is very wrong se bim predia san one very ma bi betna se do betimi awo so na wonim se empukra anya se ono kwa na ti o woni obi eneti awaware no na wakoto so se wo de se bi ekomo ebedi wonti no wo de wo ho bema no na wanya didi afiri mu a I believe se
adeɛ bi a ɛyɛ sa na wotwa to hɔ nom na ne werɛ fi sɛ obenyini no aba abɛware na ɔbaa bi nso abɛtare ne kunu ne ho na aba abɛyɛ adeɛ bi a ɛbɛyɛ sɛ ɔno nso ɔba abɛko ba ne werɛ fi sɛ ɛyɛ sa bi a wotwa to hɔ nom ɛna yɛdi n'akyi a ɛde nnome mpo bɛba na most of it no deɛ ɛyɛ serious kora mpo ne sɛ mmarima no bebree wɔ hɔ nom a they use them for sacrifices yɛde wɔn yɛ nneɛma bebree a wɔn ani ɛnna ho anaasɛ wɔn anim ho bibia but they think sɛ wɔn ɛnya biribi pa bi firi mu anaasɛ wɔn nya sika bi firi mu nti no they will just go by that ɛna mostly nso so yɛ awofoɔ na sɛbi mpɛriasa wɔn ntumi ma wɔn ma nteteɛ papa ɛma wɔn mɛnyini wɔ kristo mu no ɛma ne de saa nneɛma wɔ nyinaa bɛ fi mɛsɛ sɛ awofoɔ ɛbɛhwɛ wɔn ma yie na wɔn anyini wɔ kristo mu na megye di yie sɛ sɛ yɛtumi yɛ ɛma saa ɛde anigye bɛbrɛ yɛn na ɛde asomdwe abrɛ yɛn sɛ awofoɔ ɛdi yɛda wo ase papaapa ɛne wɔn so submission a wɔde aba hello good afternoon afternoon mepakyɛ odi ne baabi akasa firi pakyɛ fɛ me pike mekasa firi gɔɔso mepakyɛ yɛntie awia yi deɛ mo topic a marezi deɛ yɛda mo ase paa yɛde hyira mo na kasa kakra a mewɔ fa ho ne sɛ nansɛn yɛyi boys and girls na aba no mɛma no ɔma yɛ ɔma yɛ sɛ ɔma mpa awale o sɛdeɛ bio wobɛkɔ na ɔkwankɔ akɔfa bɛrima na ɔne no atena wobɛtry possible best o effort wobɛtry biribiara sɛ wobɛma relationship na work out but na ɛbɛtɛne out sɛ nipa no ɔma broken heart the same thing yɛno nso so yɛadwene sɛ wobɛkɔ na broken heart ne sɛ ne sɛ ne ne wogyae na wopɔ wabisa na wokɔtare obi deɛ ho asɛ ne woto baabi na wodwene ho ɛndeɛ wonim sɛ nipa no sɛbisɛbi o ɛwɔ ne yɛrɛ nti no ɛndeɛ wotare ho bia stress biara ɛni hɔ okay yɛda ase papa hello ɛmoa yɛ den o hello good afternoon yeah afternoon mepakyɛ odi ne baabi akasa firi I'm really Kerry because after Noah. Me pacho yenti we. Then when the reason why girls almost side chicken. I just saw catch you. The kind of leaders I know Ghana and you can. She said Akua do watch and draw. Hey, yes sir, onya botre. Baby ade ya ko idie e watch yes sir. Esi amo the side check some so kwashe government. Hey, yes sir, Akua do abere. Onya botre. Why? Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Auntie Biba. Auntie Biba ena ti mu no ewra. Auntie Biba, ewra okay. Me ba cho me de ewra. Awuraa. Ai. Mame, mima akwaba. Meje wo so. 1937 ni kasa fi Akua hodo. Me pa cho yo yentie we. Pese bisa se. Emanu abano. Yeko awari teba anase ebepa hudie. Okay. Yeda se pa ibe yi anu ama. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho di ni baby akasa free. Ya friend ya mina mkasa free Kenya ase. Me pacho yentie we. Pacho mo topic na mo treating. Eni bia na mina musisia. Mema no maware. Amo tete mababo mini de mere mpokura. Wajibi di atumu ne nete. Eno wo tete wa na asesen. Like opese oyisi sikani influence me na meti ase. Na what unyanti ase? Dabi like me na kasa so now so that's so hamaji. And I'm a solution. Okay. Counselor ha. Counselor the number and betu jano wa friend why? Only boyfriend. Okay. Yes me musa so only boyfriend. Dabi o. You. Me have a friend my sister. You. Okay. You. Me that's. Okay. Me that's papa. Counselor the number ni to jano wa friend no. Okay. You. Who Kenya say? Last caller, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, Mpacho, didn't baby akase free. Mpacho, your friend George, you can say free about you going for Chrome. Okay. Mpacho, why?
Pacho Pro West District. Bono East Region. Oh, okay. Pacho yo yenti way. Pacho me show mo program no pa. Na sisi no mana yawara omo a ye no omo kino. Emano na me no chance. Omo ma a chance na epi. Omo na ma a chance. So be ma wa kofa obana ono ne ti. Ana se wa war na se bisiani se ma ono ne ti fie no. Obano wa be gi fie no. Ase na wo be yi quotations ya kire say aye wara nhyehyɛ no even crap bit na ka kire say eba say ɛsɛ me na woda eba say me na wona ɔno mum na eba hyehyɛ ama timetable enti ekoba fa na me ma no ɛyɛ ya homete haye enti say o ina komi ti say eba fa na ha adwen wa hu nti ba de me gidi say de na say adwuma ba wa brɛ no ase na obedi ti na kuma kasa be ama no ho ato no na ade che watime de na akwadwuma oba ase na wo ye ne kai nje ko ba fa na ha nti mi pia na kwa bontia na me mehu bia na na say de de mu kwakodin komo na me beje no aha ye me de enamu a be ma so na me kwa kwakutu anamo fofa nka ensem nti ma no a ye no omo aware ti no mo na pampam ye me ma no de nanka ni ni se me ma de ye ha jinsa manwa me hai mayeko me so me de kakra de kan me da mo yen so ya da wase papa pa agbozo herbal clinic for se yen kan cho se na ibeji apomode mapa e wo mo akache esan so obesra ta do obesra mpaboa obesra bag mokwa e de atu kwan na so apomode mapa de wontimi nsiro obi de emfa ntu kwan ne senti ma wapomode ho nsem enhia wo se o treaty yare wagodo bi te se typhoid fever afei mu amokote enamu nyalewa bi te se gonorrhea syphilis ne candidiasis no mo fam ha onyina mra ho na wonhwe ensiesie emfama sisi yade abeja wo so wo ye ho hwenye ye wo kwa na wo chiachi asa wo mo sebra no wo yare no ano pomasibre enso ewo ho bra no mo awo na bibia nso ntimi nkon kan yade ahodo onyina no fa kopie mu ewo agbozo herbal clinic for wonom akache wachiri kwan ewo kuma se de chemso old insurance omo junction so wonom a obefre 0553 417 752 enkranfo so bekwa kwashiman frɛ 0241 750 282 yenji aboafo nkrato sima yeba yebeto aso aji kojo so me mu gina ho na side chick ikura no no where the na dey one at the buy now I went online to check one or two steps okay ni nyina ni nkyere mo no aye me kind of fun massage mo shi or say a side chick is a woman who carries on a romantic or a sexual relationship with someone who is already in a committed relationship. And you know the definition is interesting because you know that you are not alone with the person. Now, dear Emanipa, also the word side chick, you know, you are a side chick, and I would want to politely, my person, me who said you mean chemu, but we offended this one man how you say, I would say, sir. Is an upgrade of prostitution. Wow. It's an upgrade of prostitution because when you look through within your thoughts what you see people do, what you hear them do, most of side chicks normal sudie for sex. Either say bemano and but mostly which Beman the man yes because a man is side cock and the man is side chick. You know, which means the own yano in that committed relationship, you know, and obenya the side of the another side of his life, which makes you a person or related to, but in a that's a purposeful relationship, you know. He comes there with and now baby some men maybe I say dear intina or side chick and I say war gardener
I mean, obebusa also we be as a bema dear, idea back of no, and I say I may was a bema, you know, that's the kind of explanation, you know. The American so one say the match and I see yes, the Messi actually you should be able to understand me say it's an upgraded kind of prostitution, but ube to me. Na on fan the last words and fan tuja na agro no ayede enso ebre no ti papa je wada roma o say obi frɛ say obana ne yere ha no no pie kwa abonten a omma o side chick no so issue side chick bia ehia bema on agenda o de hia o nti wo feel say wo pressure na wo mofie na o kwa abonten akopɛ relieve no de wo kwa kohia no so on agenda side chick bia ba odwi ne future ho because papa na o kohia no de na ono so benya e de abuild no ho ko so nim say one untimi enware no enti de na ono so benya fi wo nchen a obe relieve a obetime living life in the near future eno na counselor Erika no say obi a wa hand dan ma obi na opeso ware oba na oba no so peso be ware papa e ba sa wo so waboka because untimi nya ne hwe e ma ne nya yi enti wo be ma na o ko no kai hunu say side chick no o kwa spend time bi kakra wo ne nchen na be du mre bi no montemetime eden ate fase otimi say side chick na o kwa kofa no so no ono so be ma wo ho owo be ma wo ho once oni so wo oba wo so ne tene de ontimi entrance ma the life nyina say o trance e dey entertain because of say woni wo yere issues bi anasa ne ja wonya na wo fe pe no wo o trance life nyina ma be ma na wo kofa side check no ono so wo obi ho obi mpna obi mpna e da woni ho no obi so ho obekra so okọ ni maame ho no okọ ni main guy ho obekra se ni sister bi ware wa wo anasa okọ ni sister bi wa wo foforo okọ obi ho omo so plans no and the best thing is say problem be wo ne oyire ntem bia solve it. Okay. Some person oyire enye student to uniform no nche no fie. No for entertain you. That's all. The bia wo de wo ho. Such any problems. Sana wife is one problem. And in any situation no solve de wo fie. Na bibia enka fie. Na wo side chika watoto abusuam. Wa ma oyire ja wo ko enso so awanware. Your side chika wo be ma bi enhwe ne ma ne ma ato asaram. O de sika nyina hwe side chick edu baby no side chick so ware biom the sika asa mini obi a wa ware side chick nti ne yiri agine ne japade nyina kokot ya gire japade nyina ese bema no oni hwe ne yiri agine fia bema nti agye mo oban dia school side chick ni ho yiri nso ni ho ene bema na ye mobo why mobo sese amene wo ka say okay eno wo kwaya na say wo bai ye fantu ye wofo me da se papa je nya mi hwa ma membra counselor ona ono so mfa ne de ntu aso nkomo no aye bibi because say on say udi ebusua ni abrabo mu yiye yonkomo a eya na a very emotional and also a passionate thing for me because say I am for the view say ye nyina no e wo say ye bobra ye benya somdwe okay na me wo eyire no mo so won so obi frɛ ya wo se ɔtene yire nkyɛn na saa oba no nyame ahyira no paa sa wo te hɔ na wo kunu afrɛ ka nsɛm we won se me se side chicks no omo ya agenda girls won se wa agenda boys we agenda girls or you very intentional because me can so nim say 1 hour na wo be spend there waboa ne ho asiesie ne ho night a wo pɛ aduane a wo pɛ style a wo ba wo bɛ soso mu baby a wo pɛ kwan wo bɛ fa so sabi atafre baby a wo so atafre ɛne dia wo so den takala ye niema aye no mu so tifie e de religion e frantoma sifie sɛ ɔno de bia missionary ɛna mama so se missionary na ebre ɔmo mpɛ be playful with your husband ɔmo sɛ obi ho akra last week na meka sɛ ne kunu ani abre a ɔne ne da no wachim duku wakoye ni tifra bonten aba odi duku achechis opia no wabi madam uti no de kira man ko kira bonten sofo be ma no otifie no a se bi wa be ye ohun ade a mo se mo bobra abom no untimi feel vulnerable before that man madam what ya ware na say ye den ma wani na ho na hunu se siesie wo ho obi ho ha okọ ware onim se be ma no no pe shape bi e bia wa wo se meti ha nyame acha me ma bebre me se me no kase anopa bia meti gym me cha ma ba se na me ya me see gym it is not only to please my husband first for myself to keep healthy got gym not only to go and lose weight but to also to keep fit and also to live healthy
what medua ni diem na wo no wa sori wo so mpese wafu be ye kese edu anajo ayi a 10 a udi banku uwi a wa no coke no wa yeah udi we ya no ada be man society ki ahomache no no osigim ejeme obi wo so onim se nikunu pewe oso menye nikunu pewe oso menye obi wo so a 19 no de ba aware no de ne nana edi ja ne nana wa shed draws 5 years on sesa no da el crasa your pillowcase ni bia Christ me just say draws no so bi so ye no pillowcase just say me hunu edi no draws ba ku wa me person me ba menya problems eju da me anya ne say pillow say obi sa one who say sa wen one who say be sexy, be attractive. Last week, make a baby chair Auntie B said, a woman must be many things to her man. What you say? You never be brave to your husband, and now who bomb mesh. What's no about Tibo swimming? Yes, we are three way the chair, pepenti. What you say? If we are nefe, room, oh, and now an opa, my sister station back, or be a fresh and eating yari. Na obana se on the enumerate gari one pay. Tino or Fred Bizam Secretary most of my problems. Way young fab or bow when you are dear. Jano run. Johnny run. Hey. Would you let me no clan that say? Yes, it's not be fast when you way so. Actually, my what we are seeing as or China Maya Duma, the Intentional Women Conference, Basso, Kenya say, Hospital Junction, TTIM, Anopa. No watch 8 a.m. Pepe. Mama the Intentional Women Conference, you know. Okay, my family number is 0262 55 56. My sample be 0262 55 56. 56. Anopano fra ubenya. Bra na yem ru ntintan ye wo wadwunu wo de be bobra wo de be ware ye wo de be choose right so at sense some of the problems ni be wa avoidable to wo ba anan friend numbers here nyame be nam ye so na kakra ye so ye nim no ye de aboa okay manager se men kan sure say nyankropon ya aduma 21st September no omo sere fa Akoma healthy fair na se na fankura ne bra mate na also be participate wo dwumadi no benya mu chefa mate me do mbeba me ka cho mate ye da se Peggy wadaroma era ansa ne be ko no na mama e ka bibi prayer tower no e yo monte so sit on me ene come on top ni nyina ye hya se nsua onsa me ka me say eh de bia won de wo bompa ya mani kunu ampesa me chese mpa ya no hia but who yempa who ade ayenya ye wodi ehia ne ye wodi fa oye ni nyina bi abofo ne te hwa na o mani mama lande obi wo hono mafita no pa kopem sa ade besa chi biem eye prayers nko a odi man pa ba na afi ne wo kwa akọ bompa ye e bia sa abro no the bible problems yo nyada abia no internet communication intin ena make us like be creative be creative our any the eye creation okay enhwe mama de na nya bi because mama kunu nya wukunu ena wo enya mama yere e wo se niam a wo fi so wo ye bebo wukunu no wo ye den wo ye okay enya sa me de jadeefo no wo bowa etum ba bi agimefo no ye de beko me da se Peggy to aso mama fa nko power specialist e ba clinic o se men kan che o se hepatitis B yare no se ye A B C ekosi ni E no se wanya bi ahwehwe wo mo na omuntu ase emma wo obrabo no a aye kakraka wo home a wo te so onkwa wo da na wo hwan krom a yade ko omo asoe na ombeboa wo dompe na emu abubuo no se usisi aye ohojo a me kana me ka se sit on me come on top no se usisi enya se adwuma no wuntumi enye se ekoba ne sa na wuntumi ma be ma no ani nje wo mpa mu a obete asi abontene enti wo ba se usisi no enya adwuma ko power specialist e ba for asoye na omo emboa o osa yare entimi ema wuntu kwan ene osa sebi aye nipa bi ama na yese akoda awodwonso yemfa ni ntu kwan because okwa obegu animu ase sa na osa so yade no etie okwa afi na okwa akwa kirem we de mempe aduane we de mekiri na waba akohoma eho ye wo dansen ko omo aso ene kope omo osa yare no adoni bi enonom kompo ebo minim entima wuntu chense de matumi de ya ko power specialist e ba for aso ye na omo emboa wo kumasia omo wo Lake Bosontwe feyi ase
usu besi wo aya junction eho e na omo akra so mo pokua se ACP junction so eho e na omo obetumi so afrom 0244 544422 ana se 0200 383831 ena omo nupa no so eye malamix adua malamix okọ ho a obetumi enya eduro ni bi anom hebatin so eye omo nupa ni bi jirika jiri memedro ima uwia sanfom ne ko bisa papa no gate na no ubenya bi so ato ena cough care so ebi wo edwa so ena adua tonic ohunam na ensensisi no person no ni bi enom era ma me fonko wie wo dank complex dank herbal complex almost enansa yare ni nyina oba omo aso ya ombe boa ama etu se eye hepatitis B se eye syphilis se eye gonorrhea anase ojunso na entumi emma yie no komo aso e wo pechi number 2 o from 0266 593330 o metumi abo anase 0244 017556 era pegi me dawase papa mama padaro mawie bedawase so bae bibi wo ho ade bewia fawi na yeko de me kan se awarefo no enye easy se obi be kase me hia wo pegi me do me pese me no ye dachi hallelujah na me koye wo ho ade enye easy nye obi a ne nya bi ti se wunya bi a ma me hwe ni ye enye se betimi afiri wonsa me da se papa pegi yenkwansa na waye de wo be ye no ade o final words me yen enwa na me kan ye no me si nana bila yere nya wo yere okay ena menya nana bila soso yere enti memma nana bila nhwe de meye na odi bi akwa ye ne yere because de metumi aye ne yere ntumi nye so be creative ni awu feel se be ma no ne ne sha se no ye ne ne gie no kosoa na ye de na ye anya sa na se wunya wie bozu ke na fo no ka wani nya mbetimu nsa na afei na wo conditions beto o betie si abontene a home a marriage home without peace bisa mama etisa bonsam jeni okay pegi me da wase papa ebusiafo yemfa asedani bi ema glam by tina makeup omo NSCC yanim kama ma e de betnet TV so ne senti se wo kọ aye wo kọ abadin to wo ya yefro na wo po bi asiesie wo ho ye makeup ama kama pa wo kuma se ade a wadaro ma no afre eye glam by tina e wo 0544466280 obe ne kama pa na numbu nso e da fam a enya asem ketua e ha na brebe ma ho kwan ama ye de enne akoma mu nsem dwumadie no ye de somo e wo eye Akoma 87.9 and afi onua TV so no ye de ni nyina asi na ya sorry ama sports no enso atoa so e de amamwo medin Akua Ofosuhemaa Boateng ofra me Awuraa mejos metena mu e de ma Beatrice Pio Gabra anti bi ai metena mu e de ma no producers team eye Nana Bila Kantanka e na face Patus ayima e na MC afo ni nyina so ka ho a nana ya nso ka ho mu nyina ka ho bi beluchi nso ka ho no mo de yenko onua e ma wo nso nya bi hwe ye nso e wo Facebook wo nyankropon ya dom a adwoada ye besa nso ahia e wo ebrekro ye mu ye da mu nyina se enjoy your weekend Kuma Ashanti Fair ye de Akoma FM 87.9